share asleeping. I must see a DBT. What should I be ever abrabum? It's some of me, when you answer a penalty ever, and you see any dinner penalty, a blow it's 7.9 FM so. Would you make so? Yet, I saw Biano a blow or Bubuano. It's on say, aha, any cheese, a for 1 year, what could I ever penalty and church room? I feel you will send beside wood dry, a few penalty and one some more. You don't know where I'm not for Abaso. Said the Baya, we need you for no Obedincomo, not your bro, I'm a penalty some edge na brame. Shame Abuna Adepa. If you the way any if you the bia, and no so impemu Ekopum Ewa Akoma 87.9 FM. Shame so say, I am a dream and you will drew, and yes, I dancing. You drew a baby dream. Could you some meeting a cancer? Me to a say, Mr. As a way you be making me, a sciatica, any bone fracture on you drew Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kusio Dia Yabatite, sciatica, any bone fracture, non pumi yari. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe shimi wonu. Entemukura. One must specialize was area ropa. Yari ba kusho ani saya mumbre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumumi yari horo, typhoid, awo, dusomu yari. Ningina. Power Specialist Herbal Hospital. Koko, what the above fidie be show me ye. And send what woman na nanamu akam. Dr. Kusio Dia Obatampa, the new boss in Yadinakura. Accra or Kwabenya ACP Road. Was see power bus stop or Kumasi or for Yasi. When you just go, filling station the division. And attack Radeso and Naji Estates. Customs Road. Ghana have the Bio will be on 0244 54 44 22 and then 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B. I am Sophia and Kasa. I did be any public toll. Wabua wo to so Reverend Sisubiem nipa ebe to ebua wo de ato send your value and according to the price tag you put on yourself. Okay okomoa ade bi chefs mbia na ebua da so de eto tinya afa na akosere nto so. Okay enti den am pese meka say aware ye stage mensa ye wo the early stage of marriage mama did the early stage 6 years and you want the middle stage and you want resemblance stage then no resemblance stage ma ware e confusion biasa. Okay enti say unyamu ya eni da so enti then na wo so how so ni nyina gina wo so na mostly ya na won tampe ni e mema mo ma ani eni adi mo ma na adi dimo enti mo ma na wo se mo ya hweyi na emfa ho ntubu bi be kaso ni de wo betie so. Okay eye mo because ebusua nyankopon hye ase wo Genesis chapter 2 na o chekire busua no o de busua efiri ejane na so. Okay na ye yakofa ema bem so ne mana say eja ye hoko me mbeto ma me ne papa ene me nyine ne meja omoko na me mako chekire me mabusua me mano so sabe ko aduro bi ko ya na me hamze na wo kora wo ye dai ko se de aduro se me yiri wi dia na me amasa akofa wo ma na wo obi wo nyine eja hoko. Okay akam ka kire nko ano no so secondary school. Okay enti omo so ko chichiru mo musua enti wo ama ware no mo na wo se mo tim wo asese sei ni ye ho na sei ni pe ho ebi mo okura mo pe early stage mo pe so mo wo o pe the middle stage of marriage no pe so mo wo nti wo awa bonte wo ha ne de he okay wo ha any de na wo FM 87.9 so bi aware so wa ko tete. Okay my tiny at who was saying when I say 55 but that ombro and our football age what's the way to say
Akoma FM 87.9 Kumasi. Over 57. I'm 57, 58. When you are 60 years. You are 60. When you are 60 years. You are 60. Also, I told you to cry here. Now me cry me say ja. But me system mum je system me nya bia na fia no and bia me nya system mum 58 59 58 ya wo na ya throw down ho omo throw down ho date of birth no ma me mo throw down ho ni bia na say wo birth certificate and ade na ye boss say bia sa da we na kwa me nkroma ye say no mo throw good down sa Akoma FM 87.9 Kumasi. no di me mukra no awu be no onye 66 ente ja wo so wonya 60 years okay me pa chopa o de yan koso be who age no 58 59 so also wanna me fama Come and call the NCOCV, come and call the NCOCV, ASMTV NCOCV, any brief the NCOCV. If Akoma that's your man yet to me get Akoma FM 87.9 that's your man yet to me get to know I thought I was make one run maybe sir. Miss Akoma, the soft ladies, me infamous the gentlemen. The baby sat now I can cry now, walk a 30. Uncle Bob is the mob, I saw the baby. Akoma FM 87.9 the man worrying robbers and worry. Due to say a higher poor circulation of blood into me, the beer day in and day out increase. And I'm Mammy Jedu, now Mr. Kobe before so quack than a beer and a beer ye. I'll call the agent near my one po. And also, honey, the same thing. I'm sorry, young difference beer. I mean, I know the beer. She says for me, I ate it to the tea. And by me, one day may be a book. My press and copy me saying no one book. And let me kind say, I did bet you. That's the winning. I did chimun Nsem and can be crank up a catch and Yakupon sending Yakupon, a mad day ench me. Yes, your program, that's an amini Nsem. Na ye beka it's na me cancer young girl 19 years we SHS na oye adwuma kakra na odi atoa no ho so obekọ training college na nyame ya adwuma wa be ye ocheche no na re hosem na oni ye che no makọ adwuma ba me sisi mo hyehye me intine maame Boateng o maame betina ha obeka na sem ne madodo ene place a ye nua ba yi ewo ne mane mu inti maame
me twetwe me bayi o me de duro fufa ne na se na ye nyina nka ye ma welcome to the Thursday edition of Akoma Nsem live on Akoma 87.9 yes so dem live e Onua television so baby awo bia wo hwa yesi am wa ha e de ba dwumadie kase eso aha na etie entimafidie no en na haya na ye ne wo enhwimom ne senti obi nka nkyere obi na obi nka nkyere obi na obi so nka nkyere obi se Akoma Nsem abedwafo ya tena se na enen so de yaba na ne yaba yaba pa enen Nsem ne dos wentie bi dia na wa hawo na achese wo sukura no ne de wanyina yie kura ne senti ne prefidie ne to a Akoma 87.9 ena fe Onua TV so na yama mo ahasa no na ya ka kire mo se agesa no miensa bo a ye be pagya ye mu ne senti ene yentna na yenso mo pa Nsem ne doso Nsem ne doso yaba no so de na yaba metna mu ade ama Mrs. Tabichis Fio Gabra anti bi midin Akua Ofosuhemaa Boateng me se ya frem Awura na meje wo so na ententam so yebekọ na ansa na no yenhye ye hu nkran esansa anti beat nas yankobehye mu nkran ama mo so matimi enya arehemu ene gidie bi e de atu anamo no was say the greater the difficulty the more the glory in surmounting it and na chese enei no se okon ni mu eye den no na chese mu nhira no so e wa ho no na chese eye kese na eye boyi the science so okon ni mu ya den a ekon ni mu ya den se den krampo a nyagidie se enkunimdie no ewo obre no achi enkunimdie ewo obre no achi enti memu abamu mu sanse nyame ene ye boafo yama mo ahabiem ama mo akwa abade abadwumadie kase yi eso ye kwayanim na mame mapagi ya ha na ye nhase emfa emfiri ho adwa Akua ma he meje osuminua na net say Erade guso hweyen eda Yesu ase anti bi bia wo bia ya chia wo ya chia wo ti say enche ne de debi okay we de enya nura de ni bia sa wa sa chira stubborn academy no wajaye na niam ekose oh kakrakra na me ne bo wa na wo kan akrante ne me yenya abade ye be wi ase yaba junior akrante na little akrante ai yenya abade ne yaba for God and country ye besom ama media general ne asoma ma asanteman ne asoma ma Ghana man ne senti ye koyanim na adwa to ade ansa ana wa fa wo ne mama pacho me de ne ma bai pa mama fo scansa enya so munya scan fan to de obeton eno so hia menua aha ne senti cash out ni gusu ekoso won se encheye ena Tony Best chase canon or sorry so egusu a anti ya no afa mobile phone no dial *439# *439# na wafa option 6 which is Akoma FM na obebusa asa dodo wasai ena opese utwa ba ku bia ye 5 Ghana cedis ne say anti hye ne so en say dodo na utwa no na wo chances of winning so no ekọ nanim Ghana Akoma say John Chebi wo so sanso na Tony Best nso Chebi ewo Akoma mrem na Akoma Sports pepe mu nso tenasea wo mu achebi ewo ho nti kwaso a neto da bia wo de to na chese unim da be wini de wonya 1000 Ghana ewo Tony show ne so no wo say enne wo to 10 cedis wo de 10 cedis abeje 1000 Ghana cedis nti to watch trend ya no what to be na won so atimi edi nti pegi yenkwe yo eramedasi mame ko pesika mfa ma wo ne fa bodwumadie yi hu ban me se ama me ne wanse efiyare obi benya ofofo a aya na efiyare ne senti no na me kanfo power specialist herbal clinic e de amawo ko ho ne ko penupa enom na entu yade na ene wo di akon no ase na emboa ema wo honam no a nsansa no aya ne prekese no enwie peye ne senti me se ye hepatitis B yare no A B C E D se eno na etetewa fa wani eche power specialist herbal na mama emfa edro enkan na onto hepatitis B yare no ase 2022 me say onu nkoa ne oba ya bon na baso sa mama wa ya de odi ahama etu hepatitis B yare no ase wo Ghana mamu ha ne senti no ya bon no abaso siatika yade no na etete wa fa wani eche na aso ye sa brebo no na eho aka na wakọ mama enchen so dompe no emu abu anase sasabro etete wa fa wani eche power specialist herbal clinic for aso ye osa ene kompompo de mama otenete se o hwe ne chi kwa fa woni che leg boso ntwe kwantimpo ne so
wo se wo be so Jesbro filling station ana say catch a driver ni say onsi wo aya janhye na fra mama e wo numbers a edidi so yi 0244 54 44 22 0244 54 44 22 ana say 0200 383831 0200 383831 Oko Accra so a epokuase ACP main road kwabenya eho na mama asoyewo takwadefo emfa wani enche Anaji estate anase Anaji MA primary school no ubehu mama asoye eso ewo honom osara ede enupa aba etu malaria ene honam ya ase eno ne adua ya heba malamex eno etu malaria yade no ase Heberton Heba Mesha eno so immune booster support GKG eye memedro mema na amokompam a 5 minutes tim keja na moda ho no kope GKG ni binom na ema o mema yo no enwie peye cough care Heba Mesha no so etu ewase ena adua ya Heba tonic wona wanumu atososo enkope bi enom na ebeboa ama wanumu no aye dedede mami fo nko PS home sweet cereal logo for asoye eye tombra nwanwaso aba edwaman so Miss Ed na ese hwamti no abofra wadu abosumi nsia ekonyina ebetumi so edibi udi sija so 30 minutes eno ase wunum unya wo sugar so no milk na wo dia fra na aye ready to serve eye wheat emo na soya bean na ye de aye home sweet cereal logum Tom Brown ya omode aba edwaman so no se ope bi ato afo wani echepoku trading anase KJT gate 4 store number F3280 KJT gate 4 store number F3280 ana okọ Dr. Mensa so a ubenye bi ato omobe Osons chemist edum PZ for enfo wani interest pass lane ombenye bi ato pampas so ye ultimate lane KO for enko addition market ebu akwa offenso tano so na atonsu for so mokọ ha mubenye bi ato ubetimi afre home suite for 0246 697358 0246 697358 anase 0546 921728 0546921728 grow fire dende me say aye bi daka wo ho enkofro nyame be kire grow fire wabo ama menses na entumi mayie no abaye pa se ama fibroid yade no eteto ama abawo ho ayedena ma ode ene na mesro tutumika kope grow fine inupa ni bi enom na mbo ma menses na eteto no embraye se wonumu ato akope bi enom onsa eno na no etwetwem me se eye setika yare no ene eteto so wuntimi enna anadwo a eno na broni ka ne se insomnia kope grow fine no bi enom na ebeboa ama wada ada na ho na wasoda yepa ne dudom obetimi afre doctor 0244 596532 0244 596532 anasafo ni che misi heba omo kejeta mrom apidank heba kejeta mrom smart heba for so enfo omo ni che oboasem PFA pharmacy Kolinak eye new tafo na Kingswalk for so eye Accra moko ho amubenya bi ato grow fine was it makes you grow fine e man so say Dr. Menses number me fa number na obi mo hwera 0244 596532 0244 596532 etie for number no grow fine number no na me sade atu edwa no ma me fa nko proposal travel and talk consult me say ohwimbre so we list mistake obi at the 6 ebeda no 9 na sa no de ba ha yentumi enka bi emmawo entru hwehwe proposal for achi kwa no fa wontu kwan sa wo pesa okọ Canada Australia anase UK so pesa ukosua ade ana akofa niema beton empo no pesa okobo ho adwa na oba wofa se fa kase wofa na ebe dia and therefore ni che Posa Travel and Tour Company na omomfa wo entu kwan hotel reservations ni nyina omobeje ede amao visa nsem sumpo de eye easy ede ma omo domestic any air ticket na ukọ omo asoya ombeboa na omaye bi ede amao hwehwe omochi kwan wo first floor Amenase house anase opposite Matia Junction so amazin and akajetia for so enfo ani nche Baba Shopping Center Morocco Adeshiman proposal for 0205 215495 0205215495 and I say 0504 256360. A random do we or Dank Herbal Complex. Dank Herbal Complex. Mrs. Sumi, if it's a number sayade 8 city yen. O baby on my only bemedin shemu anana se eshishino na insufita bi efri na seba enamu sayaya mabema obema afon aye kete entimi ema wo adwuma mu wompama ene mesrawo
for when it's a dank herbal complex oko na so ya obeboa no to gonorrhea syphilis ene nam sayaria akai nyina ase e de amawo ose chlamydia mpo de eye izmanom so woni ma syphilis yare etimma wani efra oba etimisi wawo anokwan ne sente for wani che dank herbal complex na doctor enhwe no wontu sayade no ase emawo hwehwe dank for ewo pechi number 2 on Ben City Life Hybrid School no ubetimi afre doctor 0266 593330 0266 593330 and as 0244 017556 also prostate no ne kese no bebia drobia wo de ba obehwe na wotu ase de amawo empo se afe na eba odwonso na wokam agi ye wo ha ye to nka e wotafode a ene mesrew entwen ma ne nyansa ne no eni edro ba bia for wani che dank for asoye e wo pechi number 2 na doctor onfa edro enkam ewra peg me da papa na dank de eho eye ahoto efie okona ho anto wo an afidie fi won fa yade ne nkoho ensan fa mafie da biara da na abusuafo ye ne mu nyina ache amene mahu senya me ya dom a on the 19th December ye ko dwumadie kase bi wo asantemantemu asei ene sei ye pese ye ni prison fo no ye ne omuhyi bomu e wo Kumasi Central Prisons na ensem yi enti yesre se monya ye moa monya ya doye na yenso yemabi enso omoso bronya wei ye pese omo maame eba yenso omo ntai ni mo enti dombe di mo na jaso maame aba pa enti ye pese omo maame ne ba no woba ma ne broso na se be wie peya age se ya hwefo ene ye tiefo nyame ye hyiramo mo so ya sen nyame ya adomo a ye agi bibia ye dikoye mu ye biara se ye mo se ye sichire se ye gari se ye doko binsi diode bebe bia eburo ni nyina ye beje wontimi mfasa ne mayi ma na peso ye ni sika nso a eno nso akonya no ewo ho eye akoma achede si esi akoma FM de wahu moda yakoma so enti da ne da nyina ne yedwene mo ho pa onua so de no enti yesre mo monya ye moa na yentimi mfasere enhye ne dua fiefoyi afunu mu ma na ye de ne anyim si ekọ Kumasi Central Prisons nko a na ne nanse ye wi adwuma ye si fo na je se menhia prisons fo so te wo twa ye ane ye se papa na adzai wo mo se hye ya ma mo fa nkọ Central Prisons nko a o esanse ye so ye kye ya mo ho pa ye nche se ye pa ye ho ye hunu yasen mu enti ma mo fa nkọ ho de mu benya bia ye sremo mu nchem na mo ma ye bi ane ye si asam na ye critical asam na ye kese enti manhyiafo no so se ye humpe bi ti ye pa mo chaw mo moa ye na ye nso ye ntimi encheche ema bi enso wo mo so o wone ma wontimi mfa ma obepese ye beba befa akonya wo ho ba bia wo bia wo de frɛ yen ya ye betu hyen no aba na ya befa na ya dawase afen so pese o ye ni mobile money so a eno so akonya kase wo ho ubetimi de aba ketua bi ensa kase bia so enoso na afen so number no ene didi suei number betimi afre na wo ne ma bia ya befa ena afen so pese o sandi momo no so a esan so eye momo number no eye 0530 507849 0530 507849 wo sandi momo ne dia edia beba no eye James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM ti ya no ahye ne so saa edia ma ye na bibia so etimi akọ enkan ebusuafo prison yinti abemu abi efe ne se atiye wakotwa mfihia du ewo ho oba obeche na kosem ha ni nyina aka ho bi nya si afie de ne hwe we san so mo ho kire mo papa wo se nkwan ya mudie na busua wo hwe wani mo mu ye yie eyare hosem enti yenkoni enti atiye nsem a wo ka na ye nyina ye hu de ye beye ewo ho ye ba sesia se prison kesi wo si omuni ambulance wo sa ha ti de bia me se nya platform America sa me de bia me ka se if you want me sa alcohol ma we unfinished business one but me ko as prison na me ko na ko bo me na mo because ma omuni obi oni kamafo na we nya kamafo ntina na da so ye de ho no you go no da na 5 crab 2 million tia
So what's that? We are fine by 2 million. That's what it means to know that one. Fine, 200 cedis. It's not that whole. Not the whole. Me man be 3 years now no bread. Oh. So mama help me am to start chop money about a day. Please na be the 1 cedi 80 pesos. What's that? A day please na be the 1 cedi 80 pesos. The whole day no. Where ya government na you am the feed you no. 1 cedi 80 pesos na share nipa mo close to 2000 no. Ni be 1 cedi. Officers ni skabe. O me dey aduana ma. Na mo fe bi banku danka se bia wa bonte na prison for atem se bia zo ntoli ni ayi no sa na ni bia wona sa o se wodi bia no ahoro se agu nkwan mu no o se de ayi nsu ni sitie no prison yan kwan wo no o se dey o se wodi dia wi ahoro se agu nkwan mu no o se unya nkwan na yi bia bi bata se nsu ni ayi nsu no sa na prison yan kwan ye de ne won na prison won ni nchine unni asichi no be dan ko wenum mo ni nchine wo prison ade o wa abun na papa na atiam ade de bia maame aba ade bia maame aba o ti ase yi da se ya no amu anase ne koko na eba no sugar gum o say o wa na beti se bia ene de obi amaare aba ebu be bia twice in a year na once in a year na anu amu mundi mu wo ho dabi mundi mu prison ho dabi na donation na yankofo de mu ni ade ebre mu ne aha wa kan sem pass o si donation aba no mfa mo mbrese no prisoners won tie bia obi betim donation aba e bia be 5 bags e bia 7 bags na nipa 2000 close to ebe so yen enso yen bia mutimi de gu won ti uma ebi nso betimi de bia ba ojeje kaka ho a ebu ma bo nse bia be 3 months 4 months 6 months bi no bo si anu amu no ya de ni e be che abusuafo ye nua be ma atiye wono na yete ne nsem no wakoda fia semfihia do 10 good years ene nei ne mraso ye na pia bonten na oba ha ebeche na kosem na ensemi kan ho bi ye na no so ye maame baako DSP eye Dinadan so ono so baye deputy PRO edema eye prisons ono so e wa santimantem ono so de nsem bi betu dwa yenti ono so so nsem a woka wode nam so eye adesre esese yenye omo adom esan so ho e kire mo pa ne nsem ni okay in fact ye ni agi pa say madwen ye ho na nyambo December no 19th mo ba na yepo ne de ye bie no kese so de bibia mo ba ye bie ma mo no okay afi we nsu ye bia to ho na ye bestre etiefo ahwefo organizations ene oma somasin nyina se omo nya mo moa na mo ntimi emeye ye nso moa sebe mo moa na ebeba no ene betimi aso bibi mu ama emrantie no se de aka no 180 pesos entimi nye ti ye hwem anim adofo ye sremo Mumbeye Akoma management for more. Amoso mbeye Ghana Prison Service and as a Kumasi Central Prison and more. Edamasi bebre na yeni so. General commander a name, officers a name, any inmates a name, Eda management a say. So my dream, o ma fa nko baby fofo na afi we die. Yes, yanko nya so bia ma me ba sabe pepe yeni so. Edamasi pa. Wa kan me ma ne nyama o mu hia. Ma ne ho no dey pa na ya omuhia me so babo so but mpese wa woka ansana obeja ye ho akona nkomo ndi aka no me ni atiye se bi ni aba ma no ni atiye aso ma no eniama ye hia ne no abi no muhia ba nsonson ye kakra bi ne wom eye eniama se bi ema di besisi omu sa any panties and braziers and other things nti eno no be ka ho a ti eniama na emema ni hia no eno ebi na ma no so hia but also the sanitary part e ka sa pepe ye da sepa abusuafo yaba na won se yakotie DSP nsem no ne senti ne yesra mo se momoaye na yenso yentimi emu omo na omo ni suade huna na so mpoma koma suade no yemfa enye ema omo na bibia enye kama na abusuafo me kasa na me kan me se na no ayi 93 days ye wa ha ye adwuma no na je se audio ya ye bobo ye ene kasa yetena se anti bi ka ese akoma achede afiwe de kokuma Central Prisons no se menhyiafo nso ate ana mo se da bi ye ma mo ncha ne ma no enya ye ana esi ye kura ye guso ye jeje kura mpo no ye nya husu o Central de ne ye huso kura na esi da na ye de ni hwe ho nso bi yanso ni nyina ye se wufo do so abaye ni nyina enti ne ene esi ne we de chia me ani asem ka o se na wasuma ti mu amomra na mo meka mo asem na ye ntie because ye de na nka mo nka ye budget ho na so mo se mo ntie ase mo se da omo ntie ase je se mo bi se enya 10 cedis aje se mo 2 cedis na ye de 8 cedis ne ko Central
Yako, near your mobile como. Eja. Yo. Papa Maha. Yeah, we never. Let us say. Yamiando, you know, also. Yes, you are dumb. Miss me who your pa. Officer, that's what to say. Patron Yamiado me where your pa. You're the Yamiasi. But your mamma shall see and few. A didn't wahana, a yet. A brood the more motiano so. It is patch of body and no position. You, a dick meet ya with tearful in a say we, Omudum Fide to Akoma, and with Nsem pa, which I make my no more say you would almost say near TV. Ye meet ya a tearful in a dick in patch of your friend, DSP, Silas, and Opera. When I'm your head of communication, I will mention and they do a fee. You mention local prison. DSP Sailors and Pra Head Communications Unit. Sir, me that say. Wafa. Me patcho also body mame. Yo, patcho me that was. Patcho within the corporate Emmanuel Boateng Agentfra. Small communications units. Mention local prison. Okay. Yo, yeah that say. Yansha see free DSP ho. Sir. Papa. Na dai na ye dwumadie ye de ye se ye sra tiefo egusu ampo sra wo mo so omunya ye moa na ye nkokuma central prisons afi bia ye akoma chede ebi wo hwa ye de konyanka ebi wo so de kunafo na ye ebi wo so de people with disabilities and ye de na afi de se pese eko prisons esan se ye nya ne ntie se omu asetena mu enye ye de anim se ye de ni hwe ba bi baako ye wi adwuma amote wo se Mom magaba, Montia said that. I just said the people, and when you ask me a prison, prisons of air, because most of prison in Libya. Yes, sir. I didn't know, yeah, dear. Now, most of Chinchina, oh, my father, meaning now found a central. You, you don't want to say, no more, you my palm, your man, prison service, any prison, Quabo, you might hold the break, crown for near year, my boy, I will, oh, my, you don't want to say, yeah, by her, there's a penny for set. Atwem renu sre egu paso a ye ndi ba kwa no nya ba ko ye so ye prison ye onedu afo ye fie ho sa ye te bon kan de bia se mo ya do ye ma ye nuano e wo central no obi se wan kan wasem a obi nkan mam wan ka se tiri so wan ka se tiri we tiri boni etiri so bi wo ha imposenti am we ya de tuatua ho ama wo ne se sa de ne ya e bitu anamo aba na ye no mo abeka ebi mpo ana ade asema ko ho ne se mensia prison na ho no isim se bebre nim se mensia kwa prison ho na bia ye woni nti se ya ye ntu ya na mo amma wanhwa na mo nim se prison ho enti na ne se ye ya bobo na bobo ya mane se mo kai nuanom na wo adum no a mo ka se otumfo ahemfi ho so de duafo no ebi ho a mo so mo nyamwa sa ebusiafo ayekase asem no ayekase we di aboyebo enti ebusia we di mo amasuma chia me anim asem kwose na na masumu a we de say aboyebo pa because ye anim see ye kwa central na nka ya serve omo so mo se lalai AC papa wadaroma challenges ni bi ene say said there mensia prison e prison ya otumfo prison aneka na hindi ho okay enti oho dadaada eyo santiman na na ehwe prison so 1954 na ebedi aban Nsem okay na efiri ho no nka ye capacity pa efa nipa kra ho kra no na ye nipa di owotwe na ka se fa 80 enso ndem no ka se ye o etumi fa akosi 250 yes ni ba no pe ye be ya ye nipa ye go ye oha aduanan oha ne aduokron 9 and 194 yeah instead of watching nti eno kra no edi nka kire wo se ya ho kire ye kakra kap ehu kire ye ho kire kakra ene ya etusu mienu no sisi a oman mu aye we ende duafo sika ye de hwe ye 1 cedi 80 pesos and up 60 every 60 and 60 o ye nkwala ya eko school gra no pa omo breakfast e she omo lunch box say so adult to empenifo obi ene wo prisoner o ye under 18 emema pa ejina omo so edidi na ye de sesika we hwe omo no to de bia na ya empenifo ye tifi okra ye hunu amane bia edu bi kra ya ye to ye botom e support omo edidie eduro yare ne ye nti ya hi asem a wo fi no edikan edidie se mni nkan sika no ase e wo fom kakra
ena mo ya hwehwemu nipa na dɔɔso nze nipa so baabi ese mo tena na eboro so kakra na tututu yaba mo widie mu enso ehia mo aye nduro fam na ye wo yare ahodo bebre ho a ehia aduro bi anke wo ho a ye won family toa a ehwe prisoners so asanda be ko na nduro nwa ye din kakra ndi se no ameni no ama ye hia asempa ye didie ye wefe yare hwemu ani nipa na dɔɔso no yare nkete duro kakra ebetum de aboa de biafo yi ani tina ye wo ha ewie ehia asempa menshia prisons a wokan ehefa pote ne wo watchele se wo menshia wo within opemso natna ye ho sa ura menshia hemfie no mu a wokɔ onimfa so kakra fakɔto ohema hemfie ohema hemfie no a enchen na menshia prison so wo hwɛ wo kyɛ wo se forest no e wo akire ha ura ba se wa car park na obo se menshia ahemfie no so menshia prison ne ohema hemfie no na ebo fipam tie wo ahemfie ho ankasa na ye wo obi be ka se we de senka se bi obi na akodi ni bone obi na akonya na asem esi de na me di misika kɔhwɛ obi oda na duafie oye de ye asenka na nim bete sa se de enokre enka ye dwen nipa afamu di ankasa na ye beka no enso nipa bi ahia moa na nokre ni nipa na wo ye wo na obi wa na asem kra na wo anhu ka ho yes bebre ho mo asem na mo anhu ka ebi ntwa to so ebi entwa to so obi ehu na asem ka ebi kura beduru ho nokre yame anu mu oye bone na oba so se de wasi anu no ho na abrabo a afa to no ho so no enye se ye gya no mane sei ese ye boa se nipa na yetete wo mo a ewo odo kwan so ye oman na se ye kire odo kire wo mo wadi bone me na betu afia se ye kire odo kire wo mo se ye sesa won yamfa odo anka ho a ensesa no ahwe kura ye mba enti na ehia se obi a mesomu bi na nuanom ne ntoa na ye do ambegu afia sen ye ntete wo mo ye kire odo kire wo mo a umbepie se nipa wo asakra wo abeka ye ho ma ye na ya kire wo man nti ehia pa se obi a beso ye ntuma mu na ya boa ne atete ye nuanom a ewo afia sen o mo ehia de bi wo ho a kakrakra aban ko a ba ko nsan so nyame ni sakata tika ye wo kakrakra na ka beso ne ya boa ye nuanom ne ya tete na wo mo bepie no mo aye ni papa abeboa ye me ye na ya kire wo man eti hia se ebeboa ye nuanom a wo afia sen o kasa no ka se motete wo mo entete ye ne ye sei se one day sanke ye de na betum nya na se wo dem ye si no onum ba ya kama gudam o se no nan ade ya chia ye dane mo entete ye ne ye de he entete ye na mo sade mo mo enka ye ko prison mu a adwuma ba ko won se ye behwe wo mo se neduafo no beba prison obi anya kwan enwane adwuma abande amaye no yiwe se ne ahwe wo mo wefe ifi wa ye wo adwuma so no mienu bi pa e wo ho a ye fe ba kon rehabilitation and reformation se ye betiti nipa no ma ni su ne adwenkora wo ni trimo odi bone no obefiafia so na ka fi ni trimo na rehabilitation se obi wo ho a ye betum atiti nipa no mebodu bavi a obetumi se adwuma no ni nti no kɔbɔ kro no no a no wa benya ansa no adwuma se adesua mu na wo fom a ne ya boa mo huma sua mu no wakɔ nanim ho ne rehabilitation no reformation right eno no mo ya efa because obi wo ho no mo ndo oba wi aso so odi bone yawu bone na oba ya akɔwuom ye besi afi obi ye o 2024 benya papa ba akokora bone nko a enti sa reformation ya wo kan mo ya efa enukra yenya ne 100% ba mi nkese emfanto yenya bi no mo pia bonten abe nipa titire eye reformation program ye do mo afam aboa bi no mo magina mo nanso aye nipa titire fia so mo amebiem enti mini kire se reformation eye adwuma enti yenya ne 100% enkire se wo mu na aba wo ye obi no mo pia bonten anei wo gina mo nanso ye adwuma wo mo eye adwuma wo man mu a wanhwa obi anka nkire kora ho nyini se wakɔ afiase kora pen enti reformation ye adwuma last year da bi this year kra ebi tre BC yes mohomo obi ye ho sisi ye bi ye wo bi na ye wo bi ba edu ba bi na ba covid ba na echi ne no ma bebre ba fom enti afi ne ya piki bi mu a ye wo school ho a omugusu a omusu ade emrepa ye be ba de ni na betudwa na ya pe kwan mo bebo am ya build ye school ye wo school ho ti mo wo school ho ye wo school ho mo teachers mo ana mo kire mo de ye wo teacher for prison officer say teachers pa ekuta training syllabus a mo de kire wo normal school na mo mo ye wo bi wo ho ye wo non formal crowd obi ba ya ABC di kro ni mu kire ye tuma development na mo a etumu kire kenkan wow obi ba prison non onim ABCD onim 1 2 3 and prison aboa no me o tumi kire so na ye wo bi wo ho
ye be family be invite mo ma be hwe nnwuma ye wo ICT center bi no so ICT o prison yes mo machines awodo amomo di kire mo ICT ma me fa we ntu na se ya Jackson Education Conference wo na e program e wo prison e bi me diploma in education and ICT ye rane even bachelor degree ye e wo prison Jackson Education Conference wo na e wo sa program ye rehabilitation and ye rehabilitation no ye wo carpentry unit wo Omo isuya mason omo master dem kwa Boateng ye wo shoe making oho ye wo tailoring shop ye wo mfidi angasa omo de kire won ntare pam ne ayi binum ba Boateng a ebi kura ba kwa yetum che won machines a wo mo akwa omo de ko start ti omo na pam montadi ya wo kwa wo ba ye shop wo pam prisons go officer supervisor no pam tare che na mo pam bi nkoton enye scan fa me ho no na ye se ye duru ho ne ye behia moa ye behia moa ai ansa ye betum adu ho na ya pam no kese ye bekọ market akotonton okay na just say adisua mu so fa no eno so mo kire mo a omo hu so pa omo hu so eno ye bre ben na e wo so mo hye sa na ma no ase reformation na rehabilitation no ye do ba efiase pe reformation rehabilitation a started dana betu ni esi wona o ba ye no a rehabilitation reformation a started ko yen started kire wo emre wo fiase ebi owo fie kura no ye kan here oh say if bia mra ho sa ha ye nkwa ha ye ma ha ni na ya hyese reformation na rehabilitation na ye dey start on de ho na afi ya chiche mumu wo a wo ye interest wo ehumasuan mu ne ye de wo wo a wo pe shoe making ne ye de wo wo pa de pam ne ye de wo o ma ye wo catering unit no nu aduane ne yi na ho nti ba bi obi an interest wo no ye de wo ni na no eye moa ye hu bi obi so yase mama fa we ntwem because sometimes ya me hu we bi wo social media ne so a se bi ye nipa eya na me feel form o mu se nipa no ye ebi ono ana de bi o ye na ba wo mitimi hu obi na wa ye panyini pa wa nyini na pomuden ho nsam ne kura so ya na ense da enkoyi eno sa na ba sa muntimi nye hu bibi se ebi nipa ni situation ana se we yinti ye officers no ye tu one amon se kebe ya nke betimi amana ba bonti ana bibisa ha dedi kan se obeda afiase a emra na de waba court na de waba prison no antum fa ne pe enyu bia mpie prison ada se o process some mo betimi aka yes ada se wo mre na so na ase wo yare bi na yehwe ye obi o hwe a ne situation no fit ye prison environment ye tuma appeal to the court no with necessary document to prove say nipa we ni health ne yi no o try ye fia emwa ko ye we bebra ya court na aboa e ma ye je nipa no nti depend baby a wo no ne ye process so aye to the starting ma ene ye wo amnesty so ho ya eba edumri bi aban no a to me de emra ba say obi a wadi mfise ye ekọ ana obi a na ho de won fom ana boni bi a boni we sa nkrofo we so wetum asevo edu was ne mra ye de ma no wetwa akodumri bi a aban no ade ba e ma sa nkrofo no ye de omo di nkoma aban no no ahwe ma otum so eja wo ti bibi sa nso e wo ho te no kore se mi bisa na hawa amnesty no ebi wo no ma sem bi sen ti se bia obi a ebi e ma ne 10 years na ebi a me fa so kowi a mobile phone bi wo adum hai e na ebetimi abasa se bia wo twa 10 years wo twa mu 5 etimi ka se enu bi ka ho yeah bibi sa e na mfie no so ya na range se hawa enu most of na ya aban na de ba say afiwe amnesty amema no me pe nipa a omo ye boni we na qualify wa na say ne mfi no watwa mu mienu manakaba yeche miansa watwa mu mienu manakaba ko anti directives na ye fi aban ho na ba na nso ya hwe ye hu ejuwase na me kan no nso ka ho anti ba na nso ya hwe ye nkrata mu hwan no wo ha directives ya aban ni ba yi o ka ho o for ya na anti ya de yentumi decide ina e ba na ya hwe ye hu mu ni ya dia ba ye hwe na wo situation bi so a yetum court ani be bi betu akose ni pe wo ye ne do fi ha ye hwe ne yare mu ni yi ase eno so doctors bebem ahwe se yare na mpa otran ho a be ha adwen ana na ye dia famra kwan mu a na ono so no yenti yetumi ye okay ya some de na abusia for DSP sellers and Dopra were head communications unit ewo mentia local prison na wone ni nua si corporal Emmanuel Boateng Ajemfra
ono so communications unit omo mienu na omo tu omo nka no nya omo nko na ba ye ASP Dominic Owusu Kwatin ono ye chaplain unit wow so for ha ko so obom pa ye kura sa na ya hyase Ewusu afọ ye nko na ye nja komoden won nsem mra sesi a ne omo ento aso e wo ho ye ko na ya hwe apomoden won nsem doc ma hai na Debi wajeje adem dodo mo ra ne bra bibia ye nyame asem tena siye at some memem sa endum ja no mesrew on so by prisons for na so udum na be ha se de ne nsa gu ne bu won se prison for de hu wo mo a na wo ba bia moto watch we se de mo kunchi po ye no ba na mo so wo mo a soldier fu suro wo mo na timi nchen Ose so dem zrobia na mo prison officers dey o te se hwanya obesuro no nti o mo na de we was wo ba adwuma aso o mo de o mo nche na emom ukọ ho no mana donc onya hwenya do apoti Kenya homa me na komwe nyankopon adom ye da Yesu ase Royal Homeopathic Clinic Royal Homeopathic Clinic doctor ne ne bebo nkomo no doc wi idea betie fo ma hwefo aye krado omo se mo makomoden ho nsem papa medase mechia etiefo ne ahwefo nyina said the Ohema Kano Royal Homeopathic Clinic bidin de Dr. Ibrahim Adam Isa mene kwancherefo openi ameda Royal Homeopathic Clinic na Ghana haya ne yewo Accra Madina Ashalbutwi ana Kumasi nso yewo Etimetim Monique Junction sanso ena ba Techimai nene mantemu ayo Techimai Blue Cross Faith Baptist asorida no ho eho ena yewo na Royal Homeopathic Clinic ye ayarehwe bia yehwe enyarewa ahodo bebre yare a yentumi enhwe eye sebi obi a ne kasemu abu na ye kan si ani yensete bones ena sebi se ye de enade ananse kan papa nipa yi yare kura free mu no eno nso yenye surgery anade dodo no afre na operation no yenye ewe ho na emom ye wo kwan foforo a ye fa so etumi ede esa nyarewa ewo Royal Homeopathic Clinic Accra de ye nyina ye nana ye papa ya de nyina Sheikh Usman Nuhu Sharubuto National Chief Imam na okobo mpa ye bie hospital ano kama wona me papa Sheikh Abdul Wadudu Sisi Tijania President of Ghana sabre ye dwumadie sono nkokra na dwumadie ne se ye nim se nsu to efomodin ka ukwa yarehwe bia bia beka se wura bia na eyesikasem ubewura ha ubeye labwa eyisika ubekwa akoye we eyisika ubewie eyisika de ubeye bia akoye sika enti ama nipa ne bebre wo honom a oyare nanso sebe ya obekwa akoje na yarehwe no esan sikasem nti na wakafie na afi akodan painkillers re ene ade eno ena meni mpanimfo adi nkomo ayede ene emagu akwa mu se yenye promotion kakra na yemfa emwa obi bia obeba yaseye enti said ye no eniye de oba ye hospital ho a ubetua 50 Ghana cedis eno ne yede be ma card ne ya ma folder consultation one doctor be kwa akobo mpu na matwetwe nkomo na free of charge yenye wo hwe se betwu moja akọ lab na yakọ fifi mu bibi mu dudu mu ahwe adekro ewo mu a eye free yenye wo hwe afi ye wo machine wo ho afidie no ebehwe wo nipadua na be scan ni nipadua no free wo trim abesi wo na ase ebehwe wa adwen mu wani wa hrawa wo brebo wo saabo wo bonyoma wo dwonsotwa wo nsunum wo nkasem wo ntinim wo mojam ebehwe wo bam wo bam wo bibia besi fom se twan eye free of charge yenye hwe na self atase ye de ukosi mfidie so ne ye massage wo ebiebie wo ntininum num nso a eno nso ye beye amawa eye free of charge na ehunu yare no awie no ye de utu aduro so ne ya charge wo kakra na mpo se wuntimi ntua ni nyina ye ma okwan ema wutuatua no kakra empani se amfo ene kire ne ntoaso
enti ugusu beji wunro no na utuatua no kakra na sabre bia na ati obi kam ukosra obi upekwan yakọ ukura telephone number onyira kwan me se Accra yewo Madina ashalubotwe yewo Lakeside Estate side hwa nebom ode ofa ashalubotwe ka wusi ubesi wo highway taxi rank wusi wo highway taxi rank wo mo ya pata fefefe ena taxi fuo ni nyina wa se ode ka kirom se oba Royal Homeopathic Clinic sanso ena uwo Kumasi ne mantemu a yewo etimetim tafo pankro no etimetim na etimetim no yewo Monique Junction ofa etimetim ka na osi ubesi wo Monique Junction a oba besi wo manimu pe sanso ena tachima yewo Blue Cross Faith Baptist asorida no ho ha udru tachima na pragia na obefo utasi na obefo o se onfa wonko Blue Cross Faith Baptist sansama kwa no so wa Faith Baptist asorida no ho alajimi tobi abrusan na jimi telephone number no eno eni ade a ehia fa telephone number no ende ekura wa wonyira kwan kura bre bi abefre bi anso yebefa na yene atwetwe nkomon titie na twiro ni yefa to ba bi ye na bi asabre ene ehia wa ebe kakra na ehia the telephone number no 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 sa number ena ofra wonsa ebe kame ana wo de wo hwe me ewo onua TV a wo hwe TV nani a ewo ho kakraka obetumi abo na wafro bi webisa se na yare ebe kra na mosa eye hospital yare bia ye hwe se stroke ena ehawo adwodo wo fa ana kasa na ma wonkai bibia se de stroke na ye wo bia no wo de bra da ne da nyina me kasa stroke no ewo ye brain meti ho a me kasa entini bi ena wa adwin ni mu a ema me kasa me ne no eba se santi ni mu si wo ma adwin mu a me kasa emma entini bi wa adwin num na ema me kai se me waha mabaha atade se na hyeme we ye oba we ye bema metika me fie na me we matu kwan sa entini ni mu si a ubisa nipa na se he na we ana ne yire ne ba ne nua ne kunu obi oben no kra gina ne nkyenya na nim fry nanso onkai obia onkai bibia wedidi kra waseme nidiye stroke no ene de saade no eba entina eboa sabi bema ema wunya atenka bi se sabi wehu oba ho obema asori emuti a oba woro no ho gina wanim kra no a bibia nkasa nkyere adwene no enti unya atenka bia entina control wunifa na musi a nifa bedwodwo die control benkum si a benkum ebedwodwo die control woni esi a woni emma bio sa ena stroke etie me practitioner na yare a mehuna me yoro atumi ho kese pa eye stroke semte ho ama no dendendin na nyame mfa sa ama me sorry anopa se me bie ma no akasa me ba ana me yore ana obi oba me ho na afi me kasa ema me pagya me nsa ema me pagya me nan a enye yi a na ese sabre no ahina boa ahia to papa nyankopon entwe saa yarewa no emfiri yeso na wona edi kan aye wo mo nso nyame mo mo ayaresa na omo ba ye nkyai na mpo nsuo kra na yebesa ma wo mo a enye adrum omo nya ayaresa yeso nyankopon ne yaresafo na yen doctors die ehun sika ene yegidi nti bre bia na ya na ye de empaye edi kan enye no nko sebi oye bema no waye mre ewo mpam oye oba waye mre ewo mpam bema awo ne ho aye den ama wo oye oba awo ho aye den ama wa sedi etie bia no ode fo ani kire Royal Homeopathic Clinic ye behwew ama bibia akoso kama
say diabetes ne hawo ekura tu ye se ekuro no entumi nmu a wo de bra Royal Homeopathic Clinic ye behwe ama ekuro no agu ama ho atọ kama yare bia na ma ma yare so enkyere se mensa yare bia wo de beba bia ye behwe fa telephone number no se mpo wo frame na wo yare no eye de mintumi nhwa ameka kyere se ejei anene yare we de mintumi enhwe 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 number and Afra when sabe kame say Accra ye wo Madina Ashalubotwe Japan Motors say ofa Ashalubotwe car o de also ubesi wo highway taxi rank o ma ya pata fefe uduru ha taxi fo no nya bisa am say oba Royal Homeopathic Clinic ana sempo u order boat Uber ana de aka ne mu bi ana wa ukra wo car e na wo ba na pese ode Google map eba ubetumi abo Royal Homeopathic Clinic map no be lead you de wo aba wo bra umusa wo bia ana de wo frame telephone number no a bibia ebeye kama minsisu bio na bre ene ede ye adwuma enti bia na ma ma o yare so ofa number no de a bibia beye simple ede amount. My number is 0242 951 005 0242 951 005 Sa number and Afra when sabe kame said ye maka no ma mo yare so a enkyerese yensa say ye prostrate na ha wo yare bia ha wo no bra ye adwuma firi dwoada ekosi memenda ye hye adwuma anopa hye adwuma se anopa no nso ne fa 7:30 na yapon anwumre 5 o'clock no num pepepe na yapon ye tu yensa firi obi bia se wo ye nipa dasani na bibi hawo efa apomden ho a tumrika fo ani ekire Royal Homeopathic Clinic na ye nhwe o ma bibia nye kama Doctor, me gasi papa nyame nshirawo pa na ye chi adwuma yefo ni nyina nyame ya adomo adase ne ye be sanso ahwewani nyame nka ho abusuafo Royal Homeopathic Clinic doctor ene no ebo nkomo no na esan apomuden ho nsam kro ye anti ene ye se dwumadie sonko wei wo se ye de ebre yadofo ye tiefo a mutie yen wo Akoma 87.9 FM so no eye apomuden mre ne santi hia oduyefo abena de pa ai mabra na wonfa apomuden mre dwumadie sonkon emfa emrew won se doctors ne base na se wo mo beka saa ne ade a etoda ya na pese obusa asem bi pa etoda wo so obusa wo pese obusa se yade bi yew ade na yo se me ya ebetimi abre no ase de ade na wo se me ya ne ma betimi akoyie enso ya na wunya chance no esanse bre no ya na susa nanso mabra de waso frɛ na obadwumadie ne so a doctors fo ne betie won sam no na omo yiyi ano kama e de amount na won so de ha wo de tete wo no won so watimi apɛ ne pomasi bre ne santi hia abena adepa ewo eya Akoma 87.9 FM so efiada edi animu yi na ye hye dwumadie no ase ye pa hontoma ebiem ai na wo de ahyehye so nyame yadma Friday no adokotafo akuku dam ena eba dwumadie ne so ne santi wenti ebia ba yo ho aya mafidie ne na ha ne tie bi eye anwumre no nso pa mu edikosi se no nkono ebebo 7:30 PM to 9 PM na woni abena de pa nhwimom oduyefo abena adepa woni ne nhwimom esanse wodi adokotafo nintimi ene atwetwewuro ena eba program ne so na yenko yanimu a yan papa ya de nyina DSP Silas Andopra owaha woni nuanom ASP Dominic Owusu Kwatin ena Corporal Emmanuel Boateng ayemfra
ai wo munyina wa ha mu fi menhia local prison na eba ye na enkomo no a na egusu a ye ton de emamwo no se be ya mo so be ya dom mo be ya mo ambe so ya sen na ye nso ya cheche amabi aso wo so na ye hwe na ye nkọ yanim wo hu se amanfo bebre ho mo pa adwuma bi aye na oya awosian me de me kwado enu mu amuwo kan say ho amuwo yi ene ebese mo ade hye de mo behye mo nsai ene mo ana mo ntuo mu ne ade nyina wa me yehu se mo didie mu ne ha age na mo na ye mu no so ya na te say se de America no se ahyehye me ma se ye nka capacity ye prison ni perform pa ye 80 and I say we 194 so it tells you tibi gina ho ana obi njina ho de and na de obi ada but enye se de me no we da ye de nti bi nka se wo mu ho ato wo
enkasa mu ato but unfortunately mensia no enye baby a bakasa obi sisi we da kakra na we dey shifting new obi abeda and e bia o comfort a open wo fie no so what ya wo say ya this e wo ha yen che ya wo da na wo because da no comfortable yes radio hu yemo nti dia ye wo mu hono no eya sometimes obi die ba aya na mutimi hu obi na mo wra kwa ma no pa nipa o said they will be our feel ya was utum hu bi na wra akwala ketwa we bi a wo hwe obi 18 years nka fi na abrabo wona ni so obeku school ni ayi no obepi na fi obetuma ye wo ba sa but obetuma ye wo ba tutum wo ba size obi wa wuni aketwa ni ayi ti ye hu mo sa no anokure ni yen so a ye hu mo momo sam say du ba bi a officers ni bi akura tumtum motom edu ahun ye wo bi no abo ebi no ma ye aye o ma appeal through officer support motum botom na ya na motum botom ne say yenjemfa no aduane ana say yenjemfa enhwe na pomuden ya obi tumi yare a nduro a ohia na yi yemfa mu bi ana ye limited kakra officer bi tum ono a tum de sika kakra support na me ka obi wa appeal boni o ya eden beto ho yenhwe ha hwe esoro okay aha wodi atoso ha me pacho wadaroma oh eko mama yen ontimi nyewe enti aha say na na yen tie sa baby wo ha sa netie prison mo ho de enti sa yeah prison bi wo ha say netie mo ho de enti say mo de enti sa do ben ho de but enye de baby wo ha yen sa netie scenario no ano ye won wo ye prisons bebre ati sa yen kasa yen na ya start waso nti baby ejina ye ya ye beba be hya se de fi wo na ya hwe nuane ahodo amudi sempo proteins ne ma ne carbohydrate ne ade ne wo mu a anasa ye one way na ye hu na ye timi ahwede betimi na adofo nso emu on betimi e de aboa ye ebusiafo ye kọ ye be sa beto akomo ne so na we nyina ye ka ne sa tententen e kasa wa ne nyina no ye se eyi papa homa so opa homa so nye na ni mode na emom ni yie ntia ha na ba bia tumfo ne bo won so no na chese hia ne papa mo amoa ye de ani asam ato yo ezan se ye de enim si ye kọ ba bi faako e na ise ya dane ti yesre mo moa ye na ise de so tro mienu be mani hane yesa anti bi na ni so betwa na saa ohun de obeye nti ye kọ na ya kọhwe apomode ho nsem so kakra e de abaye ba ye beto aso e de me so Boateng ko kwa yito wo ansa na wa komesra wo na de bi di nyame di pa wo chew roya akama ma na fa no ho adi bon fa no ni se nu ho tu kwa ma ye bi na oto mo de shemu 5 ne kra ma ya enye bad what e de ko prison so na mi be shira what no wa shira doctor so what mate ye be di hu juma pa mate me da se pa ti oba pa yenko ye okay na mama fa ncha kase free aso ye zen naturalist clinic and fama ahwefo ene etiefo nyina mo hu ye se ya ye se wa pomuden e hu nya ye ti me so de mama America kra bi na ya de no mbubo boso anche oba bia ye wo bra na ye betimi ahwe ama ahoto aba nim se ya de ne da bia betu be hu ye se ya beti ye se ya be wa ni se o meba china meko ene meko china meko wo ho no ya de da so ti ho enkoye tin nyina ne se obeba so ye ho ne ya ma wo enura ebeboa na betu ya de ase afri ho akọ e zen naturalist clinic adedo na afre se doctor 3 days na ba bia ye wonye ye wo etimetim lumba junction ne kumase ase no ye wo etimetim lumba junction sana enkoye wo old ashoman aloway junction old ashoman aloway junction eye ashaiman ne wo tulaku Christian Village Tulaku Christian Village and akaso aso ye Tuba Mama Africa Junction Tuba Mama Africa Junction am beto me boas ma bobo ya de ni nyina so mesro ye de mbre na ye bibia nti bi kra na ma mo de no so eno nche se ntimi nsa eno nti number ya me di to dwai wo de sisi a fa number no na efre na de bia de kan se o pe bibia hu de a wo de efre yen na obe hu bibi e number na 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 so them kind my chair be I woni nyina awie ya yempon ye adwuma ye dwada kosemi menda anopa 7 am ye bie ya pono ne ya pon emumre 5 pm this time yempon ye we yadi ni na oda ho no fa ne bre na ye betimi ahwe no hwe ye ka ne ye ka stroke ho asam
obi e bia stroke nti wabubu agu ho na won say stroke ya na be ba ya na sha se fi adwene ni mu aboti na be pi ni pe dwene mu na nipa no ba ya so ye ho a won say nipa especially bia on nipa no da ho wontimi nya ne ho hwe obi a onya stroke bia na so obi a wo hwe stroke ni bia nimbra ewom nipa no be dware nipa no be didi nipa no be ye bibia je se wonya wo be ye den e ka ne ho so it means say nipa no won kwa adwuma e na de obhwe no so wontimi nkọ ba bia nto no so nya den enkọ adwuma nti say nipa say no obepiem ko clinic na afi na okobọ ni sika kese bi ana there bi me je say sika no wo ho anka bebia anka wo wura no enkenya go say sika ni wonti na say baby kra na waka dem nti say nipa no oba ya so ye ho aye say e pese wo gi ye nuro ni dinti no ye show free for 6 days misro wotie me na so woni obi a wonya stroke asa akonya we komam ye hwe nipa kro no free for 6 days won say first 6 days yes, free free ma hey won doctor there sa pepe sa doye na nyeguso ayeye won say say aduro no say ebeje wa enye dodo na abenum na asese na aterema no so na ade behunu say aduro yi na ebe den ebeje wo enti sa 6 days no wo de no wo nyame na beka kire wo say asa aduro wonum ya asa hoden aba widi mo men ka 6 days na stroke no ko there be emre na eko but 6 days ni de ube hu nsesan ye papa e wo widi enim sa pepe na ye and sa 6 days na chi no wa num aduro na hunu se aduro ya menum ye nsesan ya aba no na ne waba ne ne watena ase ne aka bibia sa pepe na ye ho ne de haban e na be ma ne asan ma waduro a obesan anom na haban no de bedware na wo wi aduro no wanom sa 6 days na de ma no wa wo wi 6 days na chi no wa na obeba ena nya se hu se wo hu ya ato wonti yes wo wani fiska say beto wan se netima show there bi wo de kakra na ye wo say esusa no fabre ye bi se wo wa dance ye no eno na ye hwehwe wo nze nipa no okọ na se ne ho to no na se bi obi nim no se nipa smith na ye stroke na bubu na gu ho a so wo bi ti a wo ka se na he fa na wo call ya ho ato wi na se nipa ho start be ton ye no na o kan me call doctor 3 days wo me call doctor 3 days no ena o mama me nura ma ne ahoto aba if you work on na se ton na oye den wo ton ye nti wo wa dance ye no nya ye chen wo sika wo de bebre ye nti ye so wo ya ni bi a stroke bubu na gu ho a wo da wo dia ene se nipa no o mra so ye ho ni ye nhwe no free for 6 days echi no won wan kasa ebedi ehun adanse na ebi wo ho ana ne de na bia na ne sada na furu so ebia na ne nan ba ko na adwudwu se nipa ne de ahoden kakra wo ho ono nipa ne de wo ba kakra bia de be ma akwa tokoko anu bia no ye nhye wo se friska kesese brother bi kakra bi na wo de fabra ne ma ho no na emum de oda ho ne de se nipa no ye se ye hwe no free for 6 days umpewe na opede bra ne be hwe nipa no ama ahoto ebebe fie saso na wo mu nsem ekasa wo mu nsema ni adane ye ni ehwe mai yese ma no ne nwo yese ma no ne nwo but be kom no problems no bebre wo ho a eya na efri be ma no enti ye ho no se wo ba na ye tufo se unu kunu nso mo nsa na mo mra so ye ho ti wo ba ye hwew be ma so ye hwew be ma no ye hwe bi ya de enti na ama muntimi nyinsen wo yere na wo ba no so ye hwe ya de kro na abetena ho obo okra so a wo se woni ni kunu krahye ma na bese ko ehya woni de obia ne de wo ka ebi kra na wakotwetwa scan ni bia wo ko hospital kwa so hwe ni wo de bra na be so hwe na wo ba ya so ye ho woni kunu nyina ba ne ya boa mu nyina echi no ya san ama maduro be na aduro no ese eye 1 month aduro se nka bosumi we na obagye aduro ya bosumi we nyina wo ye ho aduro eno no san ne esre mo mema so wo yire ba fie no so wo no nuro kakra bo ye ne ho aduro bosumi na mesre wa enko no ho de ma ne nya ne ho aduro 1 month echi onu kunu no enkohiem na hwede ebesi ya boa ma bebre a nanka wo mo wo ha we mu a nanka nyinsan ntimi emma na wo no entimi emma omo ba ya wo mo nya aso titie ye ne de mo nyina nyame ayo mo adom omo afa fru mo so awo bebre so awo wo enti wo so awo hwe me ana wo tie me se ya wo mu nsempa na wo pe bade a ye se wo de bra ne be so ye hwe e number ni emsiro fa number ne sisi a ne friend 0246 59 41 17 0246 59 41 17 saasna eye ye beka se bia fibroid bi oboba bi ho a no akwa akotwa scan ye se fibroid di nyem kwa hye no akotwa bi akotwa scan bi ama ye ka hye se fibroid wonya bi what is a fibroid nti sebe obi kra free nsa what is a fibroid nti obi kwa ntimi wo when ni obi onya fibroid na se nyina atata afon ye se ketwa amadia yem hye abro ye de ye so de braso ye ho na ye betimi aboawo ye ne yetimi aboa nkofo bebre ma bebre na nka fibroid nti na nka how bebre wo mo so ne nyina da ekọ
obi ba ho wo se me koye operation me ye wie ye no me sa ko twa scan foforo ye say wo ho a say fifi na doctor say be fifi e bi say dua no wo se wutu ade na se enti obetu ade na se de wo se wo ye bibia ye den efri wo ko enti sa no ba ya so na se ma wo nuro na e wa pi bibia e na ne bibia e moja ato e na se moja clot enti so ba so na se ma wadwe ne pe e na ne bibia da efri ho akọ enti wo ba wutie me na se ye fibroid nko ade a ene ba ya so ye ho na ye ma wo aduro a e boa wo na ena ne nyina efri ho ko wo so menses no enten sisi ye no botumi we ye ba botumi we ne ko maybe na busumi we week we babon say e 2 to 6 saa wo de no bra so ye wo so kra wo de no e ba bebre obi aba 2 weeks mo je timi 2 saa wo so bra so ye ho na ye moa wo mo so amoa ho amunya mensa mo beti ni suo saa wa ya se eye wo ya ene saa line de twem wo yo ba wo tim na wo saa problem wo ya brantem ne ye ma wadru na ne nyina da enfri e honko na ahoto embra saa so no say eye problem wani ene wo kanea it is what na se ma wani say dia na se wiase na edum wo ano no fi so timi hunu hwe ne nyina so obesora no pa bia na wani so eso ya wo hene ya na say to fo sese wo ho na so nya problem bia mfa won sa no nko wani nkoposa wo de wo ho na sese ya wo hene kro bia ba so wase so na ye ko wase pronsio bebra wo de bra ya bro sign so na se bra ya so ye ho na ye ma wo aduru bebo na no no eye aduru ana se eye nsu a wo de ba wo ba na ye de aduru yi ma wo pe wo de horo wani saa pepepe wo so no passe de ya na wo si horo wani mu saa pepepe na wo be ye de nsu yi bi da wo de be horo wani mu ya de bia e wo wani su bia e be ko ya boa mmerewafo nkokofo nkora na nka wo mani e ya se wo mu nyina ba abaji eye nsu ni bi ama enne saa eye problem we mu nyina da afiri ho akọ enti ntem so ba ya so ye ho na ye ma wo nsu we bi de wo ba wo so pensu ni bi nsu na e de horo wani mu no ye mema wo bi na ye be horo wani so na bibia be firi e ho akọ afemi nya mema mu tie me na mo prostate won sem yesu nya free 40 ho kono pe no washe no so say ebetimi aba ne sa betimi nya ho problem tini nya ne se bi wo ho a wo jonso aso be ma ne mo hihyew ase krobi kra ba obe manim ase nyema white bitter fruit be ma ne mo ba no apen wasem akantem bra na ye mwa wo sa kwan so ye nyi bibia mfi wonko enti na ho me enkofa ba bia enkohye obe ma mo mesrew ne nya ne se oba so ye ho be ma wo nura e be bo ye number ne 0246 59 41 0246 59 41 that's na STI enemu yade oba de bia na metufo ho yes a healthy vagina boost your confidence. It's a confident level no e wo form dia entem so ano aba so e wo no kunu hye mo bi wo osimi de mete ya wo ho na kro bi sansa bi nyina ati ho ni nyina ne se obeba so wo na ye ma wo nwu ebebo na yi sa ha we mu nyina afi wa kwafe no wo no kunu hye mpe na ni gi aba wo so ye be ma wo tie mo be me ye form e ho kro e ho sansa infections agini nyina abo so e bi kro me masem kra de e wo form say tim wuntini emfa anye hwe a wadura wo hia e quick start na quick start no de wo hia ene kubensuo a wo de be ka ho quick start no de wo hia ne kubensuo a wo de be ka ho na wa wo tie mo ye be ma wutiem na so mema sem na da fom na e bi crowd den de wu kra kodjota wo de wo so ba bra na be so ye hwe o ba fa wo kubensuo fa for ya bro sen so na ye ma quick start ni bi wo ya so ye hwa na hwe se wo be ma no empeja ni ma be wo say yes e drum bi wo ho ho den bebem e wo ho na wo be hu bibia na be boa wo so ma wo drum so sem nyina akoye bibia be koye wo ni padua ni mu enti wutiem na se mema sem na da fom say tim dia ene na wo hia quick start and one I will be here na bibia kosuye e de amase de me Canada da no de wo hia ene kubensu nti memma ma ho de mo fom nyina moduro eye quick start na meti ha say na me ye Ghana man nyina PR na ja me kasama wo mo na me be bia ne asoma se ma me ukwe ko kasa mo che Ghana for memma we de me kind of say me sonkra tinyamia na make na mum nkra na ye de ama me yes the bigger the better, the bigger the sweeter, the bigger the everything ti no mo kan mo say mo chire mo say nei no we ye be ma na so be me sa me srew ye kan be ma na no jawaba ya so ye ho ne ya ma ye oyo ni bi ah pa cho mo na mo dia so sa pepe so mo pen keto bi mo pen akese enti wo ba na ba je oyo ni bi ampa cho we no me srew no side effects unya wo so so boni bia oba bia da bi na emo me be bo ma be ma ne mo aye dwa kese ne ni je ye den abafi sa na ma ne nyina eka enti ya branch ya for your bro saying so eye estimate Lumba Junction pan connect estimate Lumba Junction e kuma se branch bra na ye ma enlargement or you ni bi
no side effects or how be any brand ye be boa and can be called older Sherman Aloe Junction Ashaman so be called Tulaku Christian Village and a castle so be called Tuba Mama Africa Junction Tuba Mama Africa Junction your number in your mission for number necessary the fraying 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 yes the doctor 3 days the doctor with the time the doctor with numbers but that's it Miss Medasa papa nyami shrawo Wamo se ketua 10 CDs na kese 10 CDs dia. Ya local fa kese. Yo, ye da se. Nyame ya aduma da se ne ye behia. Zien Naturalist Clinic wamo akache ene ye call ye no. The senti ye saba na yatoa enkomodie ne so na ansa na no jeteta natural spices e fa ye waduane na enya dze. Won so ba de ya ma won sa no mo. Baby kasa no na nsa no so bua ma nya sa de a hey aduane ne nko antimi nya adwuma ni nyina the senti 100% natural wo de bi ye aduane a anu su de papa bibia ebe koyie kama de ama we ye mfrafra ye nchene preservative bi ani monosodium bi anim we eye kama pa natural one jene garlic nkete any bay leaves ne nutmeg ne de aje rosemary kakra aha na ayi garlic ni ginger no so kakra na aye kama na aye tete natural spices ne senti ukodwomu a ubenya ni stew seasoning ubenya jollof seasoning garlic ni ginger seasoning chicken and beef seasoning na fe won curry powder enso ade be ye aduane abomu ama na ye denom 0245 580997 3p garlic mixture ewa jamai so pebi na nom na yade enwane ebe boost immune system no o blood pressure no ekwaso no ebe ye fi ho menstrual pains menstrual disorders modro 3p garlic mixture sugar level ne kwaso apebinom na enyini na fi ho waya kase amroso okwa ha ne ha no wa bre na wote so a 3p asthma and face stroke yade etenete odunson tentima pebi na enom na enyi fi ho enupai ubenya bi ato ewa pharmacy chemical ene herbal shops ahodo nyina mu dani herbal benya bi misty herbal colinac na apidank ubenya nyina bi ewo ho na number be fre 3p garlic mixture doctor anasa panyi kwanchefo no ewo so no 0248 928824 na 0201 000021 na onje so na bibia so entimi enye kama Yegusua edi nkomo na yene menshia local prison empanifo na ehia ha ya twetwe nkomo ya na ya hwede betimi ya afa ho ni nyina eye Akoma achede nyankopon ya adomo a on the 19th December ye ko Kumasi Central Prisons na omoso omontia se gese ye besra omo nsu bi the senti ye sramo samomo aye na yenso omo asen bi de ode bebe bia ye beje ade a ye diko ye nipadua mo ye bia no ye je ye beje kama ade se ense bro ene de ye nje wo ho ena afi so ye se mama se de penis enlargement cream eno so ye nje wo ho won fa nya mfa nkoye hwe wo ho wo saa bra no oda no ohia saa ne ma no aha ene energy drink nso ye se ye nje wo ho nti ye sramo omo de akeka be so de omo nje no mbekeka ni nyina ti epamotwo ye ye no nyina afiri mu ade aka bia ye gibia no fabra wontimi nya ne ma na ye ni sika nso no so se beji adawase number de beba no 0530 507849 0530 507849 James Agbolevo Akoma FM eno ani dia o send this kanu a ebeba nti Akoma achede yesra mo mama yembo anti bi na wontimi nya ma ne nya fenya saade a asembeto ne pa nti yesakọ yanim ai wanya asembeto no nya saade na so be pa ti wosere ye pa yenya ma no na enhye Kristo dia ni monyama nse twere no aka Matthew 25:43 wose me da fiase wa mehweme na obusa se Yesu da be na da fiase ya behwewo menimpa se nyankopon se oba ne nipa te bia mu se yetie na nkokọ da fiase na obi anim se Yesu ni a midonyame se nka me maame afie se wa ne ntoma ehada ka obeyi akoma ne se wona so ne matwe se obeyi akoma ne se wona so nanso wa ma ne nipa te bia mu enti se wonua ne kwa ahohia mu a wa moa no
wanya mo ni Kristo wose wo mo se wanya ma wunu yi wanya ama menti ye pamochew we eye Kristo na ye kasei enti ye kɔ ye nyina obi afa ne 1 cedi 1 cedi 2 cedi 2 cedi no emra na yankeka ni nyina mom na nyefua na yemfa nkɔ ye nuanum adɔ ye na bibia enye kama na Kristo so nam so e de hu nhira e beba yen so DSP amen wadaro ma yaka bebre sa na yenkɔ yenim na yenhwɛ modidie mu no akoye one way anase mutimi sesam kakra we nam akokɔ na ntwinam wo hu nsuom nam nsuom nam ana na wo siri se yetifie ye adwuma nam a yesesesem ano ana wonte sa no wonte sa de awo kan de nka ne papa mu de kasa no bia didie keja aduane ne wa hyehyɛ na atoso die gu so na nam mrante a mu gira mo ho se na nkomo adidi no mpo mu ayede se me di kanka ye 1 cedi 80 pesos ɛho a na ye de omo aduane u didi mu anopa di mu awie di mu anyumbre ti oba wa o hwa ye hiamwa tim de dia meka no no nka no bebre de abne ato anumi ye hiamwa edu bia ma sofo abom ono ye in charge of Christmas program we na ono anso aba abeto aso ama. Okay. Ene ma me nko Owura Boateng me papa. Me name no I namesake. Owo me wadaro ma DSP aka bebre. Fabi so ma ye watena. Yo e beda mo asene anso ya sanso ada production team so asepa so ma ye sa akonye. Ise na me boss aka no na nka se boss ka se na nka o se ye wi. So e ja o ma akonya se de kakra so eso Send I can do not name say Menshire prison as a Menshire palace one there's a prison in there. You can say I'm a more Menshire prisoner or say I'm a castle we do more say that be more Menshire plus and I feel one casa and I feel one casa. It is so free airport runabout in a bar. Okay. Now by say 2 for main entrance be or police station no. Before police station there's a main entrance on Sasa near Thoroughfare. So car behind me for house. I just for far hospital no. Site and what be fire service until remove her Awura police station after Menshire prison. Okay. And as I now free KJT side and I say do so bad. We for Dr. Mensa no wa for so I dey Awura e be museum gates sa entrance no Menshire museum no so be rema wait me dey about prison ho and as answer now open so wait me Awura e mo sister is a radio tech no open so okay main gate also ra ho a do ba Menshire prison say na me boss kan na hia nyama bebre enti yen ka say medical appeal e say oba Menshire prison na your infirmary e say fan say hospital kete kra e wo ho aya na ye Nsem enso ye twa ye ni ento be bia e na dodo na ka say say wo say aban ba momboa sa e no kre aban ma na e ministry of interior na e dooso enti wo chechema ne ma na e den ya obesan hia biem enti wo say like yesan so ba ni esre sa do phone nyina say obi ansamra ye mo to buy a hospital and I say hospital ketwa na friend infirmary na oba ho na ye laki ndro bebre e o say hia say ni obeba ye mboa mo ma ye duane ni nsu na mo san mboa say mo hwe infirmary no so side say bia BP machine say hia bi pa BP machine e dey check your boys no na fins ya so officers no so enso check your health status and so the BP machine to ban infirmary wa hia mo asa and I think you do Nsem. Esa na obi sa me boss no. Ha you do Nsem so ehia. Bronika say the prison is an extension of the society. The ofie bia no ba prison e wo ho. Sa e ko school wo ho. Like yesu adwuma wo ho. Sa na e ya sorry e bomb pie wo ho. Enti the best re wo ha no. And I say the di ofie ni di wo. Just say like freedom na ni ho. Okay. Because times he said that, time say kwa sorry, time say ko school, time say ko adwuma, time say pon bra every time so time that be bia so but them run a year juma wo ho sa just a freedom na yaketele no kakra but the abonti bia ye wo wo ka say the abonti bia ye wo de edi wo ye de tie normal efi a ye di bia ye di wo ho a na just say ne say mo ye okay o ana che say aduane ye di wo fi ma ne ye bia na mo di wo ho ye okay ha yeso di wo ho ye it is oba na say be di benku ne bia o say ka benku de keni nkruma menya ne nkruma nka mepe enso nkruma no wo he okay anase bia benku minya benku ne bia benkwan ne bia atusude we de ma na katenkwan kampe enti bia na akwese bia benku ne bia kwam no soup nko a enti sa ne o se be dam ne stress afoforo nso be boae na diet na nsesa bia nkwan ne nsesa kakra
me say now be some boss say dieting no it is saying like your nutritionist it's a prison officers and kasa bi train nutritionist am sure say aduane na boys need no we wom e be protein we wom e make sure say six vitamins no any nyina bi aduane boys need mu enti we hu obi a na obi a ofie say aboy de okronfo no ko prison we hu the next time obi pie obi ba fi no so why no me no why kama aduane no like say quantity be di ofie if you amount this quantity no prison and a sugar quantity be di ofie amount di that same quantity like in prison yes until make sure say we show health no na balance kama okay but say like ye be no kakran kran bit ma yen kwan ntimi nya nyina that's why we come here na asre say mom so mboa na fofon so mbra ye mboa na like nya say kakra say bi aduane be sesa kakra ye hwe say bi enkoye Christmas na nko a ti be hwe say bi group kra bit ma ba say bi ya e bi ababe adopt e bi me bon kudie mu so ben kudie bi asa yes I be mamo e bi 10 bags of e bi maize e bi month ye be bremo be a group from some bra okay financial if be 10 bags of gari be a this month be a month yenso be bremo sa na ba be augment yenso store your store so ha be a garment brand niam but still stores wa wadui asem we ne kan den pa but meka ne kan den mama mfa no we sa but de ye yatete wa abonteni amanfo nsem o moka store asem a wo kan sa aban ne de nuane ba se bio adrofo so timi ye momoa but perception bi wa abonten say se de aduane ba ebre prisoners sa officers no sabi mu wi aduane ni kofi nti obi won ma sa na ma ni tini suntudua pa na me ya na me ka che mo say wa ya manyame wo sumabrewa ba bi okoshe de fa ho bayin nti store asema wo kan obi tie ya so say o de ba kwai ya mfa ma mo mpokura ani sa na tie yo ba cho we di se donations ba and as also be about our donation they can about religious affairs for now so if you am person be donate these items am na mo boys no mo yes say be omo this number secondly 194 a number yi say be a number 194 okay somebody say bro bag say ba na say they mo say be so omo into the bar na sell leaders aba prisoners no be any to say be a bro 10 na ba na say be a 10 bags of rice na ba the leaders na nyina hu say any na I can sell by sell until e be cha da e be do so say no am no obia be obi ansa be kan de fefe kama it is a prison officer meba cho aduane mu chichemu na mo no ana mo no ano te se da sen ba ku ni acheche sa o ka sell leader menti ase ma me mre mo aka se ya opa chire na ne se obi de aduane e bedum ye ofie ho a ye mfa bia nkofi e wo store ho but ye the 10 bucks na aba ye the 10 bucks na aba ye no ani na amamu e de aye bechem okay e bia menshia prison ye no 2 bucks mamu de aye soma 2 days and then ya mamu 2 bags ya no awie bia the next day be ye gari modi there to so biem ya ye banku the next time rice ne bebe biem ebe aye say e ya adwempo bia amanfo de atu mu ti say oh yeti ye prisoners bia do bro mo kafa ebiru so de ye ho adanso pa bia nipa ho adwuma ne ye mu na na be kan se mpa fa ye ho but ye mo kan ye ni na na ye no kre enye no kre say ye fa omo aduane da bi ye no ama omo be ono pani se nka aduane ba ya nka jaso wano ani na ama no pochi no te ho na ka wato kura agu obi de mo be ayika ma na nka no ya no ama no to se na mom no na ya no na so ye ne se eja edidi da ye se edidi pre ko ede na ko ba ne za na eja ya fa omo aduane mate was nti to da say inmate na sell mo out sa eja ye so ye no mo na tie di ya fa ne sa se adwuma no ho se ye se bomo chichie firi ase be ka kiro so den chama wu ayenye na chi e to le bia den chemu a odi na chi nyeye it's not about this for the geo mudi no because they know someone mo net e no mo net so mo be ka any there's no doubt about that o mo ka fire ho pa enye no kresa that's yes me saba na o de beto aso and na ye den ya wo say sika ne de ye jeje aginuane no ginsuo ye sremo na ye de kosomo mo na de o mo kai krampo no se wutie ko akira na wo ya ye emotional ye pa mo chew white mo mo aye wate na akoma fam ye nko aye ntimi nye e se be ye ohye e wo fie ha ye begiji obi a bi wo fie ha ai eye apam we ni nyankopon obekọ efie ha ye nyina obi abekọ apam ni bi ye de sere nkwatenten eni apomuden e de ama ye ho ne ye busua ti fie ha ye begiji afi akoma ayi mu nsem department we de abewie news ye ji obi a mfa bi mra
na yenko yanim yenko yanim 3p for atena se maame ahofi nyaba mesra wo kwa ka che doctor say yankopon ya adomo a Yesu ama na yenwu a December 19th ye ko prisons okay na nka ye Kumasi Central Prisons ye wo ha menshi ya fo se odeshi omonti ase ade se bo omo soso akachi be ye omo moa ti ye pamoche wate mo me so yasen wate na nya me nhira mo wate se de wo hira mu yi ebi me ka ho aye yate me da se wadaro ma wie ye tie okay mechia etiefo ni ahwefo nyina awie eye 3p garlic mixture every Piwak natural health enti na me wa ha garlic crogin ye dia ye edro ye mfanka eja ye mfensuo mfrem enuntimu ahoden no ejina ne naso anka etwade kakra ewo kakra ena hahama na nyankopon na aboy no aboa doctor adom na maninimde ena ode aye sa edro na eye ntinim akomam ani moja mu adwuma enti bia wo hwem wo yade bi ewo wuntinim akoma ne moja nim unya edro bi na ono no ma ne nyina betimi afri ho ama wonso watimi ade wo ho awia ne se ne esi bo no ebi agya wotipaye ene ewa obo wana na obo hyehyew oboya wo ya wonfinyina etwon edro ne ye 3p garlic mixture pebinonom na pomode mapa entimi enye wonso wodia na enne ye kanamness me kanamness atitriti ye onso da bia me ka se moje di afrisa ne woni pedrem ehu hia pa enu nti se moje ntimi ani afrisa ne ankwa ama ebia na woni pedua no wuntini ne mu asisi ana no bani mu asisi enu nti na de saaba no sa wo ho no ma na ho na makwa ne baabi eye wutitriti na kofa or how bebre ede abrel ansa na ma me fa doctor number ni ntuja ebi obi hwe me opese onu ankasa ne doctor di nkomo obetimi afre no beje wo so number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 moja edi afrisani ana me ka ho asem ehu hia wonipa enipadua ni manu ti na Nyankopon boye ode ye ho ebia na nnuane bia ye di ye eni nuboni bia rere ni pedua nim srade nam bi ena nwadua ni bebre ere ni pedua nim tintin ni mu asisi atwontwom ntin na mantini na fon enu nti moja ni ntimi ni afrisa ne enko ma sede ese eye sa pe na ntini ni mu asisi eye sa ne dititriti ye no aba ni pedua ne so ebi nso awo ye obi wo ho no ma wo ye adwuma wo tena se chepa obe sore no na wona si nyina atata na ye titiriti afa ye anansi achim anansi onye police wona ni moye wudu moje ntimi ani afrisa na wotena se ye nka se ntena se but wotena se che bebre na nsunsuanso a edeba no ugina ho che bebre nso a ewo nsunsuanso a edeba obe wie na wonan no ayeti dudu titiriti ye ball kra wonte ye tinwa wonte osi anansi achime moje ntimi ani afrisa ne ankwa ama ene kofa sa ho ha ne baye no wedra ne 3p garlic mixture wo de pebinonom ni nyina betimi afiri ho ama wade wo ho stroke yade aso timi de satitriti ye no eba ene sen moja ntimi ani afrisane ankonkwam a ewo wadwene wa e friend cells na adwene ne jojo a na nya effect woni padua ne so enti woni padua no bonse na ahya ase jojo osene fa nyina wu ne fa jojo ye bo na wonte ye ti na wonte ono ane body no mfili enti obeye bibia ade so obi kan ho obi amoa na enye yiye na se moja na ntimi ani afrisane no na akofa saa o ha no ede abro no unya 3p garlic mixture ibi na no me be rere ntininim eyi efi ne srade bi asisi ntininim afri ho ama moja no etimi akwa aba mapomode mapa etimi aye won so so dia yankasa nso etimi ye niema bi ede keka nipadua ne ho na ma nipadua no ne ho kyere no entubon se na titriti ye na baye so onim sempabo a wo hye ekye ne pa enso obehye efe eninti ne feninti obehye ne mia no wo shampabo no brain na wo hye enso betena se ache na obesore no obonsa wonan ne kre nkompabo animu biem aye dududu na aye mawom na titriti ye na baso yesa na eho ne hyehyew asenso hye ne ehwe agu na so eno na esi ayese ananse na ache ye no ananse nso ofiri no abechehwe ne nsamfiamfian oye den na wachew enu nte wose ye hwe ye ho so yiye wo hwe ho so yiye no na wo nom edupa na ko ni pedro medru na ni 3p garlic mixture garlic no Nyankopon ne boye enu nte se ye de ye aduane bia na wo de bon ebi mo problem pa o se garlic ne bon no enu nte ye de ye aduane kra oni
se ye de aduane na woni dia ye de afa befo nim de kwan so atwe agutuam e de aye adro adan na wonunum bi na enyi sa ohaw ni nyina emfiri wo so ema won so wonne wo ho adro ni ye ba ko pe eno ani 3p garlic mixture baby awo bia me sign the doctor number no etuja wo de wankasa frɛ no na cheche wo yade mu kyerɛ no obeje wo so na waboa no hu kwan obefa so esisa yade no ano number no 0248 0248 92 92 88 88 24 0248 0248 92 92 88 24 Sa titriti ye ya meka ho asem nua ba diabetes ye si kire yade enso etime de ba esiche yade etimi didi mu a na kofa sa titriti ye na aba woni padua no entimi produce enough insulin e ma ne ho eno nti glucose na woni padua ni ma ye ka ne se sugar no e build wo umogeni enya ho necessitena ena kofa esiche yade ne de brain eno nti adro na etu esiche yade na nkasa ase afiri ho na titriti ye na ye de ne ma no ebete ne te e de ama wo wode epebi no nom wode ye honam ya de bia general body pains waposo ne waposo enya wo mpoma wo nkwa adwuma honam ya wo ya pa eja wo mre ye de bia nkwa wo hyefie e de ntoma atwontwom ho weda ne nya ka ne ho pe untimi mpie nkwa ba bia edro ne 3p garlic mixture e rent ni ma ye ntini mu adwuma ni te be bo ho ban ama pomoden mapa etimi aye wo dia oba nom be mansonom oba wa fichi kromo yaw na haw na bebu atu ase afiri honom moja na bobo ntoa entimi meyie na akofa sa haw ni nyina de abrɛw no ebi a wonso de ne ba ni nyefe acha na anu na nsa na etwa unu maduro ni bia ni nyina besisi so kama na wonso watimi ade wo ho be ma bebo oba prostate ne ho ban woni oba di nhyiamu a ensuo na ekɔ oba ne ho no prostate ne na yesa ensuo no enu tichimate obi ba prostate ne ho pɛ na akoye ohaw bebre afrobon sa wodwonso se ne be mamu ehyehye no ɔte yaw wɔ ne be manim ɔne oba ahia kra na ne hu sane no ɔte yaw ewom enye saa na sese ye bibi na enkoyie ɛna ama saa ohaw ne nyina aba wo so edro ne 3p garlic mixture wode no nom saa ohaw na wo hu ne nyina asma entehye yade ebetu ne nyina ase ama wo nso watimi ade wo ho eye garlic kroje ensuo nka ho nti enwanwa ekwan Nyankopɔn fa so ma doctor nimde ma ode twen saa edroi egu tuam enti wo kɔtɔ na wa hye ne nso edro ne gu tuam de ehwa ebo glass bottle ye na nanom beka se pentoa ukɔ na abogu fom bebra kratia so yese ebewo no bepra pani kratia so ebewo ewo toam garlic eda ho ne nso ye kokɔ enye fufuo hye ne nso edro ne so ne tini ye kokɔ enti bia na wakɔ obi afa plastic bottle bi dia maw se edro no eye piwak na ye esa yade na wo bodi na bia wo se wo mpe no piwak edro ba ko pe na odi abedwa so eno ane 3p garlic mixture osi eno na wo pe hyene nso pansa no bi dia so kwa adan wa chenchena na enegi sema ewo adro ne ho ne se bia na wo de adro foforo bi so se ya bibidro se ya brofudro wo de enom 3p no 15 minutes na wasanom sa wo adro na wo da so no enya wo hwe enkofa wo haw bia emma wa pomoden ebeboa wo ababusua ne nyina ho ban afi yade ho eno ti adro no enya na our pharmacy shops any herbal shops are atiatese ewo oman mu baabia ebi a pharmacy shop bi wo wachi ho wonim se yeton bi wo de kɔ na kobisa wo benya bi ato eye 3p garlic mixture ebi a wo hweme wo Accra Okanshi na wo pedro ni bi kokins wo Kofi Sam na Angel Herbal na kwaje wo de ashama wo beko Ecus Pharmacy Tema Community 5 eye Little George Madina Health Alert Clinic any post office no any di animushe Kumasi Kolina Herbal Dani Herbal na Chris K Herbal ebema obi ho eye Albert Sam Herbal Takra di AA Mensa Kofori Agapson Pharmacy wa Mumunia Way Enterprise any cathedral no any di animushe Tamale kwa wafakojo Herbal eben electromat no na unso kona kwaje wodi obia enumbi said ye be ya pomodin mapa ebetimi ayeye dia me sorry so na me the doctor number no e chato wo de wa frɛ doctor wo frɛ na emfere wo ton we ade a na unya no edru number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 eye 3p garlic mixture me da seminia ba papa nyame ya aduma da se na ye behia ba me nkra ne de okwa aka kire doctor say anti bi say
opane choma ni ma na ni mu ase wate sere munya sa dia na so ba ya hye pa ai ya da se ai wo so be kwa konso won we ka ebusia for piwak for ne omo ebo nkomo no na yegusu awa ha ai ya ba ne de na ya ba mensia local prison for ene omo ebo nkomo no na ni nyina ya Akoma chede ho nsensem a yakasa nyina no ya de baako ya de sere adesere no a na yesere mo se mom waye na yenso ya moamo ya moamo sa pepepe na bibia so ntimi nkonkan na enema enkoyie kama isanse baakofo ensa enso twedi amponyankropo ani kata nti yesere mo ade na kira tene so nyono ane pamti moamo aye de a yesere mo enye yi anim guase yakase beba na ebeka nti bi yempenisa da bi international mama da bi ni se anim guase ka no ti yepamocho mama yenje no enfri sa na ma we nyilem DSP wadaroma yento aso enfri ho na o kasa efa moduane die mu ne ho sem no na yemusa sem wo ne ma bi a monje de ye de enim ne se monje ensa ebro na im say energy drink aha ade a wo kan momoje ye chicken mu ade bottle na no de bebe kan de ye je be no ma wo bottle mu toa ben toa mu de entoa mu de monje the bottle na plastic mu ye je okay okay mate nti die eno na moje no ma ye je no de wo se drinks se mi se no e wo pintoa mu aye nje but ye pe de wo kan na plastic mu se ni de person be chen de aye no mo na wo kan mu ana bottle ye je me pacho chaplain na se na me ko bi na man ka bi de ene nka wotena adwuma mu akura nkaye ti wadaroma chaplain tena se mame na yenko yanim yenko yanim na yenhwe wo so mfiri wo ti wa no meka kakra bi nto so because DSP so wo meka bi so se nsem ni bi wo no ho kakra wo program na nka me pese no dize mo pese no janko no obo ho dawuru kakra ma na nka fe meti ade we te kakra eba e kan store 7 ne irrigation mo de to yeso ebi se nka mo program amu yesi ebi wa mo ba obetu akese yesre mu no officers omo duty sata omo yesen ebi e mo pack bi mo kan ya mo ba eja do onya hwiane no pepa ne nsa ho ebi bi sare ba dasani ho se e de aduane ko enso Akoma be na eja mo Akoma penti eja mo adwin officers ho so na ka mo ache kakra tini na kan irrigation no ho be ya fa ne se occupational hazard na ebi no nti eja ya fa ne sadi eno so to be one of our okay beba ho na ya beti afi wan kasa wanum na wode adesrede ni bia ka ho so ya ka maya de beba na wa betum nchine na se de obesi ayi wanim ne ka ho ma wanim nya awerho se ba ya wo behwe no mati you that's o ma jene kama pa ma ye enti orayima Dominic sorry me pa cho wadaroma akwaba ena eti say nyame adaroma yese mo na mo asofo sem ne mpaibọ ne ade no mo da no wo ho na mo so mo fa wo no ya na eti say medin kan adawase na madati for makasa ne mra kakra so ase yo chaplaincy unit okay ye na ye hwe mo o nyame ekwan eso se imprebebre de nipa bebre eba afiase a aya na ayese nipa bebre nso atoto mo ajeje mu okay na nso no asori no ehwe se ebetimi atete mo nyamesuru ekwan so se de be ya omosan be fie a omo nkote bia na omo ebi okay yenyina ye wa hanom yenyina ye potential prisoners yenyina bibi ebetimi de akọ afiase iti se yenuan madi nkan aba afiase a o se yehwe na yesiesie omo ye se de be ya omo be kwe ho o ye kura yetim a omo ye asodie o yeso inti no yehwe se ye na omo besom na ye be kyerɛkyerɛ omo ekwan a ebebo omo be fie a omo nsa enkosa atibia no emubiem na dwumadie no ya ade a ayese o kan sempa de akyerɛ obi na wawie ne nipa no wo ha obi na o se bi akosa akwade ana ya ade a asifum inti no dare dan nyina nkurankura ne asɔre ya na ana ye dan wo mo se de be ye binya moa bi na ye de aboabo enuanom nso a omo wo afiase inti ebiti se no ma ye die ye hye enyina ye no ma ehia
na asori no nso eda ye so se de be ya bitimi aboa wo mu ama wo matimi nso edi emu ewo efiase brane be na mo ya asori no okay ye asori anopa ewia na enyumre adan oh ye be kan say efiase omo no omani ba bi omo ko tie na omo de jeje omani wo fa ba bi because minim say asori de nka onya memenda ni ayekramoni wo ye kwasi ada ni asa ti wan ko fiada be ko memenda wan ko memenda be ko kwasi ada ada na no pa wia eye mojaduro anopa wia enyumre oh nyame asem de eno ene inipa nyina efapem enti no dani de nyina yeti asem no eboaye ema yetimi enyini nso o nyame mu eye ohye se obia ye bo ayadoma mo bia ba de enye enhye emfama obia na mmom so wo pe so osom de a nde obetimi aba oh okay enti yesi dwumadie no na ehun wei wo ho ti ye ne tewe na yonko enti no the best thing na say aduane sem ene inu sem se de me papa edin kan ye no se ebehua aduane bi ti se emo anwa de ye hye students brush ena anwa mo mpaboa eka ho nkatia ya yam sem na mo aha ene no ma bebra se ifie ye ne asetena mu eboaboa ye ne ma yetimi ko ebenyina no se inya bia eboaye nso ni duafie ho okay ti eya na individuals o mo busuafo ba presence individuals oh ye mo kwan mo besra wo abrevia okay presence bia wo kwan a na busuafo betuma besra abusuafo enkomo no ye de ba wieye ai kwantintin bia ko wi aboboa no na ASP Dominic Owusu Kwatin chaplaincy unit ono ne kasa sesie no na yem papa DSP Sailors Andopra head communications unit na corporal Emmanuel Boateng ayemfra ono so communications unit wote ono so nka ne ye kona DSP awie ni nyina na wabo ne tofa sanse ye panyi dwale wi ana nsu asa ti onwa ni wi na nsu ne samaye medase dikan no medamase akonya we amode amaye no in fact many ajipa se mo bie mo puna amaye se yenso yemfa ye hia asem embeto mani mo awi abre edamase edu obi medam etiefo yina se awi abre omode mo radio no mu TV ato ha eti yensem aye ken ye obi a no pe prison asem eti ye besere mo ye ka society no ho de ha oman ni be ha yenso de be kan in prison ya hwe na ya nso ano a mu de be pia bonten de nso anso no wanga na mo aye yina aban ye na famu de ti yesra nkra se wo mo betuma boa se dem di nkanka ye wonwuma sua bebre wo ha ye no ne duafio wo mo pamade o ebi be hia machines obi a wasua ne sa na ofe bo pon na okofia we free ne duafio na okọ no we nya ho akade a wo wana wasan ate asikurum ibi ho akọkọ ni opamade bebe no wasan be pie prison bi enti e besere ebusuafo obi a obetuma boso yasen ko wie na adwuma carpentry wie na okuta ni tools obesua material no okusa o ma esua other trade shoe making machines kakra obehia ye hia san moa ni na ema wo ya ha de memma nkwa ya ha ne memma nkwa na afi so afi kwa wie ye ja ko ni na busuafo na tifi anka anwa mo kakra kra ka o metie di na o de aginani ti yesrem se ye ko Christmas so ye behia momoa ye na bronya we o mo so mo aninje ti ade sre de a ye de abeto mo no mo awie no chi o mo ene yo ti mechia me regional commander ewie so tie mi a dana sepa na me OIC menchia prison DDP Joseph Asabre say we abre onso ye chia no na prison sa eda me ye so bade sa o mutie pa o pe radio ti pa the bade sa me say o mo da o mutie musumi chia o mo say mo ahye yebo me say bo say no mo ya ahye ye wie ye nya be pia anti bi mo kan say ya fa say mo ahye yebo aya kesio di Christmas ye be mo nim enti meja omuni mu ana mu so na madam wase medase obapa yo me fanto yo ene yes you can say ujidi ajonkwa isa menja nti producer se me kan chemu say ya som Nyankopon ya adom on the 24th December 24th yeah that wase papa ya me adom be hu yanim ti mo mpa ye maye yeah the mpa better mwaji on say wa so tunu ni ade no say bia what yet dem sa no me de betu nanim obemma ye bi doctor so ni grandmother me a me jidi doctor mesua de o de no ana o de asa o ye show my ankasa ti DSP
ye di nyame jam yes ya da nyame kam ho yes 24th ni dua mo beti en ye be hwemo ni mo papa ye be hwemo ni mo aton say didi gracia yeba ebusiafo okay ya ne mention local prison panyifo na ekodi nkomo no na yeba na ya behwe ya pomuden won nsem won se da bia me kamesi apomuden ne de ehia me chen bibia esa se yetena se na woni apomuden mapa ya de to wa betia ne chill eye washi because abria ka se hu tutu owunam tutu beden wonya asumdue enya apomapa enya papa de etie ye enti na da bia me sim apomuden won nsem ehia ti yempa apomuden mapa na me yetena se a wonya akomapa enya odo na won so atimi etie ye na bibia akoyie ne senti Grace Phyto Clinic Doctor Messiadie Dr. PK Owusu Doctor Mahen yeah onyaba apom to say nyame adona mo so yes adom no mpa all right thank you Dr. Wadaroma we dey me di still so na masiro say 19th December ye ko prisons so we dey odo mo ahia sure sere wa we dey me jiwudi sure me jiwudi ni bi obetimi ayenti ya no wa mane ma ye ya ma ye yati nyamene boafo yati nyamene boafo ti ebeduro so ana mama ya so ati sejuma no do so ye tim ye sure say na nani mpanifo edu ambam ya so ati na yeso kakra be support na bibia ye fine because obi akopie ho enye ono no fault bibi nti na akopie ho etimi tu ye nyina nti yeso support sa e was de ba mbeti en kan so ja me beton medu so kakra na enye do se beton ko ku adu do pedro dr pk us da bia me kasa dr fo bi esuande ne mono media no medical imaging scientist and also a herbal practitioner ya dr fo na pun manuma from din fidie ehwehwe oni pedro man kasa na masama herbal so aka ho na me bibia no ye ho no we are appealing to herbal by a scientific way and so bia no usuande do ba bia o normal different from the obi so ya kasa no nti dr pk usu in my specialty no e de ya wo enam yare no Johnson tenten so pa ne pa na ma bin wo pa ena nyame ama me ho nimdia ne yepa dem so bi o ha bu so ne sai tititi ni tifa na ye ne ya obu se obi o ha na ne yem na ye ne sound condition we ni nyina no ye hwe ye manage na bibia so aye fine na aya na de ye ma ho wa ho na manage esem kasase a condition ya won't mention no it answer abro from medical scientist no minimum a doctor for na apomdu adwuma ye for a o condition we de ko hu we condition de ko hu we ya manage pa your condition be to say bibia friend say ingunoscrotal hernia obi abebabun say na o ibia mo ye mesini ana opagya de mu du na no nsono na twe na ba be hye no ground ha obi otimi twe na ba be hye no show man kasa no obe ultrasound na kasa no na bun say nsono na ba be hye no show anim it e free be strangulated hernia ti won say ana ye ni yapa because tokro no na nsono na be hyem ye ni pedua na kwa bia so ehome o enti nsono no be hyem sana isan say ye narrow kitikiti e basa nsono no suffocate na no ho kire no ti won say na ye o yapa when is emergency then I was here refer more doctors near minor surgery or pulling nsono ne up no ma close tokru na aba bedem na bibia so ayefam ye free be say reoccurring etimi sa ba bim because o lifestyle na we na ade na peja na into obitimi eya uhu se doctor sa ba biem ade na we ye ne no na ada so ye free be say umbilical hernia na para umbilical hernia especially man no gun so ko wo na wa chimpa o chimi ya be hu se na yeso onya afumato bibia ba be hye na ha eye hernia sa hernia no nipa cho me doctor pickles me sunya ade no sa condition ye kasa hernia is a protrusion of a certain organ into a certain cavity. Into any pediana can we have about 9 body cavities. Your ebi or epigastric, your hypogastric, your groin, your pediana can be brave. Into one soon no so to me move it me koshawa and also na kwa fad. And to me no sa condition like this a minimum sense sono. And ababesha hono drumin kan cho some more drama na nyama na yi because I won so na nkasa and my daughter PK was Grace Factory different from other hospitals biano because minim dia na mesua no and I'm the supporting and they be ameka say lack of knowledge my people perish nim dia memma nimti no o kan Hosea 4:6 or say lack of knowledge my people perish
it will be what oh doctor memedru ne nane over no do be 6 months 1 year na de na da so ho it will be because I am so na be ho and I wo de be show no ma apart from the be show no you will be a friend hydrocell ebu wa na ensu onya infections me na show na cha say tinsu na ensu ne ba eno ye ultima antibiotics on credit depending the quantum of ensu do kwa ho no na won say na bibia one na timi medru say oh we de ye modu etwetwe ensu no ensu no ye dry na watimi ayi free na de hanya say and of course that topic is a difference but then you know what na make and then my topic for the day is about abortion who some and I because last week on your TV near Akoma FM for me shamu na medam last week me say mo celebrate that topic is super me share mo fie me hu say Tony ni omo maka nyina me nua ba mo nyina celebrate that topic is just me call viral ankasa and say the thing is enipa ye bibia and yes, ye won't na mo celebrate ye. Abraham Tiase na me share me coded area bi. But me who am so we are saying oh doctor I'm say trending. It's a blessing and trending and your bonnet so they said there papa you 400 akoye. But trending yes me birthday. And obi doctor say doctor we oye djuma pass na enten kasa. Say exposure no na manage ye pa. Enti doctor pick is doctor me specialty ya wo and them yare no Mamo Johnson tentem. But so ye wo kumasa brepo highways and Accra so ye wo kwabe inti mpa choso pe Dr. Piki usum number na o Dr. me how ne memo me ho say inti fa me number na e screen so amafo se Dr. kan number no kra dia na chese ba bia e wo mam media na strong kunya me so the stamp asiso ankasa me number na 0T44 87 84 31 0T44 87 84 31 mi pacho said na me kasa wo ni mienu na ewo enti ebe hia se mo mienu nyina mo ba mo nya sas for 3 days ni metimi a cheke be ma no oba me hwe obi wa kra last week no Tuesday na meeting birthday na me ye adwuma so unu se o ma ba no 2.5 years na be man so person o say tu kwan na open intentem unu aba unu say could you believe say o mo ba me cheke be man spends ndi no 2 million any paso spams na also timi about 20 million equal to about na me hwe obi no be 300 million of spams obi now there was ultimate about 20 million where no na be 2 million meanwhile so wa one ba no be 6 years edenti ne maneba a lot will take a lot of alcohol and some be breathing maneba when you smoke and also team maneba when you get infections now when treating ya and be maybe I'll be kick out emotion show in suffering ba na mu ya rashes be ba na ekono infections e bowra show because your testicles and I show na produce nkwamwa no enti e bowra ma ya na e hard kunkum sperms ni nyina enti be do e bi obesi ba onya azoospermia e kasa azoospermia be checking nkwamwa na e bi nim kra ontimi nim oba ma ne enti guide dem share na chese ya na lifestyle no ye driver or tenacity bebre or drive bebre car odin so heating kwa me share na oni infections woni sa normal nya onom sanso so na chese ne lifestyle no driving na tenacity bebre nti pacho se mo pa wa menka se ma wo ba kuma wo mienu nti no wotimi bu so momra was doctor mi kun wa wo ne ba no 17 years people just 17 years do you think say be man no spam sent me mafom e betimi aba fom imagine 2 years 2.5 years se kenyame ankama kuma mama anye be man so dia memo ba na dru sa for more than 1 year ni say ntimi ma ntimpa cho se mo pa wo a me de ne se men ka se mi twa fan chen ma nyimu bibia timi si fa Dr. Piki osu number no na momra okay doctor me ha no me pa wo doctor me say titi mi ti fa na ya me mo ho say na bibia so emwa kama about the abortion na me ka ho say e de ne abortion is termination of a pregnancy either say by self-induced abortion and I say by spontaneous and I say medical abortion na ye no it's an enemy topic me say me son that last year na me say oh me kan about topic the whole month me fa about me kan about abortion once me nim so baby tie me na sibia onyem na wa adwen so person say na me pacho keep it because I ma be brave from doctor me nyimo na me be man o fie me na me bre na me tete me pacho bia na obaba akope bia na sa nipa no kra no ma be wo mu nyina no kra a different kra into ko to no chuna na ko hard ntin pacho abortion hard yan ware be bre egu because of sa one number obi kra timi ka so doctor me kun se me ne nyema ni ma onya me ho ade and of course it is happening no ntin pacho sa wanyem ya me abo na wotimi anyem ankasa me pacho keep the pregnancy men say nyin na ankasa ko say na onim de besi wo dachi because obitimi ko hospital ko ye normal EOE evacuation of the uterus doctors na ankasa timi say enso itu be timi temper wo uterus no timi scratch say wo uterus no doctor professional doctor na yama edu ba bi so timi
let's say tips na kasa because instrument na insert no but the thing is inti mpacho so person o dachi and say wanyima mpacho keep the pregnancy ankasa no obi so no ha 4-5 months no ankasa no modru 7 induced abortion and also hard dream ye pa inti mpacho me dey say wanyima keep the pregnancy until say be a free inevitable pregnancy and abortions obi ho na onya bleeding aye dey be say you know dey itimi say no doctors ankasa medically itimi say no man ye ankasa itimi nya wutie me nya be ma wutie me say ohun nipa bia anyima no person say na pacho keep the pregnancy into abortion no say they make an you 70 use abortion wa to do na medical one so na normal pregnancy so ana normal abortion so obi ho habun so onyem onyem ye no onya bibia friend say pre-eclampsia na eclampsia ye ka say eclampsia oni ne say onyem ye no onya hypertension onyem ye na ohun say ni pressure course ro pa entimpa cho obi a wotie mi bia obi so obanyem no na pressure course ra e ya na e life threatening na che say hard e ma bebre ho a omuwu during the pregnancy na because of more pressure Baby Brie, who abun say, only men and Nasia Tata, when ya pida idimatos, or the same Mian Nasia na too. Or we can say, Merasia Tata, I need the Obelbema, Patronia Bema Bel, oh Barbabu, a best sell kidneys, a best sell liver. It's mostly so being Yemnasunya, a clumsy na, the pressure cost Rosana. What doctors say, ye baby no. Na ya say baby no cry. Said the baby will be mostly at 35 months to 6 months. Sa pregnancy no at 35 months 6 months to so 5 months 6 months e ho na be say operation no kosoro then am 200 and something e do baby na 6 months no baby no informing wie e na doctor some person also be lose life ankasa e dey be say baby ni de nya hu no ba wo de yinimo enti na baby ni e be di kan say na na baby no so ai da say enti pacho sa pepepe enti ene no pre-eclampsia no so timi say e cause abortion dey to so be say gestational diabetes no say obi ha wo so onyemye na wonya sicho yare ene so timi say nyin sen pa ma no so timi cause be say abortion ho asema American the manti enti abortions no emu causes of abortions no emu bi no na American enti wonya gestational diabetes onyemye no wonya sicho yare enti bo hu say okwakwai ultrasound no yes wonya bibia friend say polyhydramnios nso na ejina baby no na ye bebre nti ama mama na fukra ekutu odon sabu ma otim se eyensu nkwa na ejina mu no eno na du baby abon se obewo baby no na baby no ahu awro na no ho anane yesi o nsu hie ipacho gestational diabetes ayesi chuyare nti baby we habun so wo ye ne ba ne ba kama ba no hu nyina hwane wa anye no hu nyina roro gestational diabetes nti ayesi chuyare no so no onyem na onya eno so timi sese onyinsen pa ye obi be friends say almighty STIs eno so timi say nyinsen pa friends say abortion nti oba bia wo tie mi bia obenya itching obi won say oba mem o asake kam insu free waseba onya intermittent rashes nsa wansan bi ba na eko ansa wansan won ba sa na bi so no da bro ni be kasa unya desperania na eya o ya pan kasa sa infections we so timi senyinsen na sa type of infections in the between from first one week to 12 week which is 1 month now to 3 months into baby or water infections wasekeka wasehyew no nyinsen in time no more than 4 months we won't say do 1 month 2 3 months na say them one we embryo no I say nyinsen na into your friends say reoccurring miscarriages and reoccurring abortions into mabe bre ho a wotin bu so onyima 2-3 months na say but your condition we ni na oba data pike usu a eye kumasa bepo highways ye manage sa na ba ina crash so domi kwabenya ye manage sa condition we ni nyina ndi ba cho menua wotim papa wotim condition bia ha me o ha obi ano data pike we say fa me number na e was screen so no o fa me number na doctor me condition nie doctor say ni say na ye me mo me hu say no boa me ye pa ma bibia so eye fam enti me say the whole month ni nyina me sure say next week musa be invite me na masama to so enti me kan ba abortion ho asem na maka bibi afa ndem ya rese waseka wasehyeho itimi sese onyinsen maka bibi afa pre-eclampsia obi a onyem ye na onya pressure course ro na so timi sese onyinsen eno so timi kum mothers ne pa ena ya kan bibi afa gestational diabetes onyem ye na onya sichi yare no so timi ha adwen ye pa ena ye wo serve induced abortion so ono akasa no modru itimi nia wotie mi enche na medema no sim December ebe condition bi e ha obi a so pressure course na wotie ye oya na ni subriwa it is sign a chest be hard one you careful e be strike you down but the moment e be strike you down when you stroke ankasa inti ma
who say one side of you ni peduana kwa no de bia na ye oya de bia na e bon kaya it tells you that there is something happening into nya babu who say de bia na utifa say ye oya na hona kasa na ye oya always bia no it is telling you something say BBC so then me say Africa ha na kasa no ye be twa ma yare na kan ato hansa ye be twa ma ye na ase atata yansa na aba into obeba no yes onya kidney problem whiska wapen odem ha kakra kan nyina no wo sa de be hwe so yare and de bia me ka say listen to your body system and act fast ti de oni peduana kwa no e ka chiro next service because me come dey ben me say about 2-3 months 2 weeks bia no 3 weeks bia na bosumi bia me change oil but oni peduana kwa no me say me almost 50 years and 50 years mu na me we de bia no me service me ni peduano enti du ba bia bo say na me na makwakoye liver and kidney function test na me hwe me liver na set say me kidney function test say me cholesterol say yankasa 3 months be am yes check up when ba no bo nya den sa na mu say ya haso de be twa mo ayare ansa baboni krom na sabe ye chance go su ade kakra ho no you was 3 months bia omo ye test 6 months bia omo ye test ni a check air force one ko ya ye betel nti was a wa ko because they believe in the workforce omo didi say oh unya hoden na ye adwuma e be ma meso adwuma na koso pa ya ha de adwuma bra but no pasi na unya time kra mpo nti de bia am kase say wonya time ama oni peduana and service na ye no be kan wato the next so system no e kan wato sisi na ade be che no adwuma no be ba na obi susu a o ye adwuma na nkasa no nti de bia me kase mrema oni peduano next ska opening na be kakra na asa de service obitimi kase o doctor me wo fie kase ese me yare ya me wo mu no senka me ho to me aka me de fie no kra no be de e be ma wo eso condition bi wo ye da is irreversible intimi mabaki bi for instance de bia me kase so wo tra ho ma unya stroke it is hardly for you to come back unya stroke na je joto ho wia eye din so obetimi about the normal state ni bi that is why say me fa pressure any sugar me fa ni agro ade me nipa nya stroke no eye pressure o pressure cholesterol be mo nya stroke o sugar cholesterol diabetes be mo nya stroke cholesterol cholesterol o mo be mo nya stroke enti be bre o mo fie na mo nya stroke ni na eye da pressure diabetes cholesterol sa 3 pa na major thing part me kan nipa to enti da bia so o ye diabetic na so won mo duru akasa e bia o hospital baby na wajai no about Dr. PK Usuo na se me control am pacho 2 days bia me educate me so mo program mo educate amanfo that is why me so me educate amanfo enti se o sugar wajai hospital edura na o baby akono wajai nom na se me show make sure say 2 days 3 days bia no be check with sugar no be check with pressure no say do na me dey ma on eboa wa na eboa say still na no kosura me pacho tu hofo Dr. PK Usuo I am not in for the money kwa na mo say de be oh enna me so e biti say me show obi o Germany okay 47 years ne AMH na ne hormones no kosua na ofom pa 47 years so me ka hye nyame enum nyansa within 12 weeks which is 3 months am send you command on or your test no dey send ma me na me na ka sai na send you within 3 months ne kosua na e from 0.1 ni nyina no bibia 3 months wotimi nyi ma ne I am happy say me wo ho old and I'm doctor is metimi anim and I'm doctor is me Johnson na me Johnson na me brain metimi ayi okay me Johnson na na me Johnson be 5 times and they say bibia ayi okay Dr. PK Usuo dear man no send na me so menya mayaresa but out of 4 utie mi e kan wakoma se nyame fa ye so mwa wankasa fa Dr. PK Usuo me number na e screen no so me number na 0T44 0244 87 84 31 0T44 0244 87 84 31 me pacho yo kumasa brepo highways and across so yo kwabenya taxi station ubisa Grace Fighter na Dr. PK Usuo obi abechiro minim so question ba ko be ma me na yato asoso na won se wo de adwuma no ni mu ti wotena se a na waboni nyina ba bia akọ nkaka nti we die waka ni nyina nya me shawo na me ya no da sene ye besa so all right Mr. Medasi ya me shawo okay ebusia for Grace Fighter Clinic penny ene no edi nkomo Dr. PK Owusu Dr. Mesia de no na ye gina we so na yaji aboafo nkrato abasesia aji kujo so me mujina ho kakransa me to ase me sire mu asa waya bi na ekikimi emu ya me ya asiatica any bone fracture no ye duro power specialist herbal hospital Dr. Kosia dua ya betrete asiatica entimi any bone fracture no mpemu yare power specialist herbal hospital ebe hwe me won entem kura won ma specialize wasa area ro pa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akomamu
yare ahoro typhoid awo junsom yare ni nyina eye power specialist herbal hospital koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no account Dr. Akosua Duaya obatampa nanum bo so nyade ne kura Accra o kwabenya ACP road wo si power bus stop wo ho a Kumase o for yase woni Josbro filling station de hwani mu ena takura de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Hey, me don't we are see. Let's say go for idea. I'm away fine, Papa. By food, Sally also go fine. Why no show crying? Hey, I worry for. Let the ammonia just here. Somewhere secret there. Aha, grow fine herbal tonic. Yeah, moja drum was so abba and buff for ye pa. Yeah, the young Kasaya Coco and Ashadaye. And Semuram, and was what dead. And to will be a wound to me now. Would that not coco? And I wouldn't send ya. Also, a number 12 community. And the other so now ofe onamre we aduma krabia na o sayo titisi afei wo ba won tumi mo ne sayi wonum grow fine mo jadro no na bo ni podwani siesie ni ye pa grow fine herbal tonic eye super and we be a wo pa ne kese moto no for the tram e o Kumasi asakore mampo wo sabeka bi go all chemical shops and you be dro de po bia wo di mo sawo pensation for sano messi 0244 596532 and answer 0264 596532 grow fine herbal tonic ana abusia fo ya da mu nyina se ema momo ene twen se maboa ye yaka ye ho ama yakwaje aboafo enkrato ede abana agbozo herbal clinic mpanyimfo se ene wie ye nka nche mo se de wo na mo ye ubi ayade bi etete wo say typhoid fever jonsomu enyarewa enamu nyarewa hodo ena sisi ade oba ne be ma montimi enhia yie wo de bo ani atim kaja na wo da ho no wo se bra no akache no wo mo a na bibia nkonkan owo kuma se de chem so May 5 old insurance office junction wa na wafre agbozo e was 0553 41 7752 enkran so mo nkwa kwashima no mo eben ohene no ahimfie ho no makwashima hene ahimfie ho no ma 0241750282 na omo angel so glam biting na makeup obechu ani mama wo kwa yefro wo kwa yie abedin to ani bibia wo sebra na wonya ne kama pa emama ho entimi enya fe na enema so enkoyie kama pa enti bia wo bia behia se ubetwichi wanim kama no na wako eye glam biting na frɛ no na onjo so na bibia so entimi enko enkan eye 0544 466280 0544466280 na omo enjo so kama pa na bibia so entimi enko enkan abusuafo na won se nyankopon de so wokon fa so ene nyama nyina nyame si wo ba bia ai wo fa so ehye ne ho animonyam na nti wodi ansa na no ene nkomo a ya boy ni nyina ye prison sem ai nyankopon de uni chesa ade ansa ya ye mo ne sobo meka ne sa obi se ade na akua awura keka ne bebre sa ade ansa ya ye mo nyame sobo enti wodi ye mfre number no ai wobetimi aba na won so abekire wa adwen prison sem a ye keka ye na menhyiafo so omo so beko bi yemra ye omo muai na wo so atimi afre wo bibi pese ode maye de opese o ka fa ho nka to so bi a wo bia no be ka wo so de eto so 0243114497 03224980035 0243114497 03224980035 mon peke maya na yankwa yanim na yenhwe se betimi afa afrefo ba kumienu bia ansa ne de aka na kan. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me ba cho di ni baby akasefi. Eto me jadi me kasafi Sprinters Accra. Me ba cho akasefi. Sprinters Accra. Me pa cho yentie we. Wa we so ni ami pese me kan se on. Ghana yes repa se parliament betimi asembra bi kwa na assembly ho a ye dinin pen because prisoners no say no officers no that be ho na sem kwa na wan kan na ko prison enti yes ya remandi no na obeda wa di be so many years
na yendi na sen na yetie afu anya I say ye dey pass na sell your punishment nti ye besre okay yeah that's papa. Hello, good afternoon. 0243114497 032249805 onso betimi afre na onso wa be kire wadwen na bibia koye. Hello, good afternoon. Commander 1 that was so ya koye ni Commander you say so Santimani kumatuma bia da masepa yanso ya da omase ema nse mu ye nti me na award me iti e ko tuja foro pa emi se pa okay be mi ko sawan ke bi e be me why ana fo ba ko ya te ya da sinya mi shira okay to bi enso. Hello, good afternoon. Okay, hello, good afternoon. 02431 hello, good afternoon. Good afternoon. Sinamudi bono bes 10 too much. Me pa cho kafra fa che me wadaro man pa cho mu de he bia no me say no say mo say mu bono pa me pa cho wadaro mani de mu fa che me why me pa cho 0243 114497 032249835. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho din baby akasefi. Ngasa mi den de eyeni aso nkasefi akamanja uke. Me pacho yentie we. Me pacho you papa no our parliament. Me ko se ni nyina se get na Supreme Court. Enya politics na ye ukofa parliament asemba emwa ye Akoma mu Nsem ne ye ka ho asem Nsem e da ho ne wo se ka ho asem. Hello, good afternoon. Hello. Oh, hello, good afternoon. Hello, good afternoon. I'm for ya de Fred Jumadi na si na yenkoya nim yenya ayi ahoho sonku bi wo fie ha yenya ahoho sonku bi wo fie ha ye kasa ye Jumadi ya wo mu ato aye na we de ye wo ha no mato aye enti yenko na ye nu omo endi nkomo owo me pacho ma he ena eti say nyame adom ye da Yesu ase papa pacho ma ha ya ena me pacho eti say tusto adom ye da Yesu ase mommy bo wudi ma me pacho ye frame Faustina omono opuku ajeman. Okay, that is so within the Reverend omono opuku ajeman. Okay, nyame nhira mo pa na ewie die ye wo ha no mato aye madaroma monantese ame wusa bi ewie die nyame adom boni bi anim akoma ye fa odwuma pa amoye odwuma pa amoye ana mo boy amane sabi ese ni mo ya gusia ba ko pe okay ana mo boy amane se adum ventures ma me ne papa bi se ne sie ni so afi bia ye da afi we nso be se ko prisons enti akonya dawo bitan so yasene enti nana bila efre me no so nana enya den kura kristo ti ase nyame ne hene enti beba enti ne na awade bie kwaya minister of maame yaba se ye nso kakra ye betimi dia beboa eye prison dwumadie no na ye nso yaba enti ye ba ya ifi adum ventures okay ai wodum Pempescan Street okay nia jaba ana ye se ye nso ye ba na ye beso masene okay na prisons no ye nyina nso yakogo bi twerɛsam se me koda afiase no ma ma hwɛ me na awurade ade so na kan da be na koda afiase na se wunya bi da afiase no wankɔhwɛ no a wokɔhwɛ no ante se wakɔhwɛ awurade okay enti ye ye ba se ye nyua no oboda prisons no wo mo nso ye badwene wo mo ho se bi bu ho na asɛm kora ya bu ho kora entwate so keke enti o ma asɛm wo ye enti ya bo mpa ye na me yere so ma me fosti yaba se be so ma sene ti ya ba ya e na tese no okay daddy wadaro ma we de eniema yi dodo ya se eniema be sa na mo de abai
Elima na me nyina wo fom. Ni nyina wo ka ni. Yo mutimi de ba ya hwe ni. De kakra ni nyina wo fom. Ni nyina wo tam ni nti want me fa ni nyina ama. Enti Petro no ye 10 cartons. Okay. Ana bedsheet no so eno so ye 50. Wow. 50. 50. Ana kasa ka betimi akasa kasa. Ma fa ni bia ma. Yeah, mama kasa. E ya be na e masa keka. Me pa cho washing powder de o bucket mo no. Eyeti. Okay. Ana toilet roll no. And so park na yetin. Okay. Ana bedsheet king size bedsheet no. E bia hye mu mi no. And the pillowcase 4. Wow. And so ye 50. Nyame nshiramo. Nyame nshiramo. Amen. Ba bia mu yi free e bia. Yesi twedi ampo Nyankopon on hyema na mu. Na mon franti bi mame. Na omeje ne ma no. Omeje one na Nabila. On say oh okay video ne na da TV ne so no. Enti Madaroma enema no omode abrɛ yɛn no. Say yɛmfa nkɔ prison no eno na da so a ye twa ho mfonyini no. Enti papa ene mama a omoda adumu ventures ano nyame won hyira mo wate ene wie yesi asafo awurade on hyira mo amen wonya mo kase amen makoma so ade biara awurade ma ne mrem se mo akai na duasefo yi awurade so nkai mo wate nyame hyira mo enti on behalf of Akoma mu Nsem anti bi mpacho bra na ebeje one na Nabila me pacho obai bra na mo meje na Nabila wadaro mpacho bejinam na papa enye presentation oni mama omonya maye na yenjema ne nyefe ti mama mpacho ko papa sei kakra ehoye okay aduma ventures mon capture maye me papa mpacho wadaro ma twen so awasi ya pacho capture maye wa wadaro ma eni die mu yank okay aduma ventures ye ne adwuma yefo nyina okay ana se adwumadie ye de beboa pieces adwumadie a demonim no na ya hyembo se afi bia mfa ni a yebeba apart from we dwumadie bia medi bia yetamochi wo fa ni yebeba yede mu yabusua na me nhyira mo papa nya me nhyira wo mo mama Nsem papa mame nya me nhyira mo pa enti wode washing powder yi ene bedsheet nana page bedsheet ni ba kuma me hwe wahu papa efeye ti wode no eni amane doso ena na omutwa ena wo screen so no ti papa ene mama papa mpacho betimi atenase yesi nyame nhyira mo de betimi aka nte nyame nhyira mo maye ama na ye fe maye ama no abro so nyame nhyira mo pa na mutiri mo po minim se mo bompa ye gusu asa na mo de ba ti sampa ye na mo boye no awurade ntie amen awurade wontie nyame nhyira mo nyame nhyira mo pa ye da mo ase amen mama ya short of words ya speechless and some no asa o manu ma bre anti bi unya nkojel wate nyame beye nyame no ma sha se unya nkojel nyame beye enti papa ya da mo ase anti mama kakakra chatwe wadaroma kaka ye ka ne se onyame onhyira mo nso na mudwumadi amudi nso endure chiri wo Yesu din mu amen papa wie ni nyina amaye enti no nyame nhyira mo amen adwuma pa mafatom ho so se mo nso mo ye no yenso yetamochi nyame adwuma kese ana mo ye ubeti ese akwala bi mabua ubeti ese sei mabua meti sei mabua nyame adwuma kese na mo ye no enti de kan se awurade onhyira mo na mo nso o mo nkwane ahoden na de meye bia nso nye yie ele bia nso moto nsafe ni a aduma ventures de beba abeso masene obibia mu ye hyemobo e de awurade edi hyemobo nyame maye nkwane amen enu ne hia amen madaro mamo nchia obi amen me chia me sofo panyini Reverend Sylvester Puku Abwaje Emmanuel Assembly of God Church wa ye dade so aba one na yire mama Emiria Dr. Puku Abwaje chia no ana me chia me sofo panyini pa retire Reverend Dr. Nuakon one na busua ne Reverend this Nuakon one na busua ana adum ventures adwuma efo nyina Franka Kobi Awin chia obia adwuma efo nyina chia obia de aka no obuta pin ba ya mai encha na is pass on be chia ba but sorry ne ya sorry we sorry Emmanuel Assembly of God Church Emmanuel Assembly of God Church e we hefa why that yes for aba oh okay papa nyame nhyira mo awie de mama ye we nyame nhyira mo
Majuma no, so what can say Dum? Adum Ventures, Adum, Pembersken Street, Ejaba. Nchem why in Ejaba with the same Beverly building. Papa for number ni tuja. 0246 12 64 84 0246 64 84 and 0243 33 59 me patcho de be niema na moton ama me patcho ya ton bedsheets, blankets, comforter, curtains. Edem niema bia pese mesiesie ho ma wo so a mo amobekwa akosiesie yenya e beba ofie ye be fa measurement akoye adwuma no ye ba besiesie ne kama e de amam say ya sorry dem me ba so ne betena se hey mama say ya sorry o say ya ho say ya ofie ba bibia ye beba abisiesie ho kama de amam adwuma ye pa edamwase ti bedsheet ne ho ne ade no eno na moye ne kase pa ade bia beboa ama edemu aye fe interior deco o from a one in town enya demu nko a o yemfa ne se bia wasi hotel bi wasi awie asori bi ana studio and opposite wasi ho ana say nsiesie bia aso dem offices hotels and now why will fee on baba bisisi waka na measurement tape on baba to recordings on beye any adwuma excellent job what's your curtains now so curtains if adum ventures what mu say your curtains and your curtains mu adum your curtains and your curtains baba what mama jami sam udu ejaba ji wa nchen wa adum ventures boy decoration fee Papa Nyamisha. Amen. Mama Jumedie na ye fe aye kama pa. Mama ana man bi nsu ya chia no. Man bi aje so. Erade nyane kese. Amen. Ni name nie. Amen. Me na kase ba akopɛ. Ai. Enti momie no nso ya ba ade so nkubi de momie. Oh, ya da was. E ma me na wa ha no. Se ma me na wa ha. Me ensa e ma na ye me ensa. Na minim. Abaya. Adwa Peggy. Oh, minim. Peggy. Peggy ka. Nyame wo ho. Obetemenka. Emfalemfo ni so mami anso obetemenka. Papa nyame nshira mo dodo. We de adwuma ne ya pon. Omo ma se ya hye ya frum ma. De ya ni na so prison officers ne sorry ya na omo so se da bi ye beba. Akoma FM 87.9 Kumasi. Say ya Matthew 25:43 was me there fia so me hwe me. We de say Yesu ba na heaven gate ne bie papa ne mama. Amen. O ma ye nyame so adwuma nkasa enti nyame nhyira mo ya pon abusuafo dwumadie no Akoma mu nsem live on Akoma 87.9 FM so wo hwe yen e wo nua TV so na ye kɔ yemfa seda ema yen producers na Nabila Kantanka and our face parties kojo sa kodie beluchi eboa ye ni nyina Facebook ne baby a wode yen koyo mo ka wo nyina so ayima nyame nhira mo pass Akoma FM 87.9 Kumasi no eso mo medin e de Akua Ofosuhemaa Boateng me se ya frem ye Awura na mejos metena mu e de ma me sister Penny international mama Beatrice Pio Gabra wo de no ade asem auntie bi Obejuma so amejuma prison officer auntie be the prison officer mom one dey obewu obesra mo auntie be bia obi ayasimo why are there enti ya sorry na abusia panyi the PRO for adumu ventures what na say was force ne so nyame nhira mu nyina nyame ya adumu ochina ye besa so ahia Akoma FM 87.9 why your home ensam ne doso wo de ma mente ho wo ti awale ase wo chiti di enti na wo chiti oba no nyambo wa china hia ante bi wona na pamfo no na abete nsem na ensem nso betewo yakra mo nyame ya adom ochina ye besa so